nakaundan ni microphone nakakabsat ng gagayem. Dagiti apo dito YouTube channel to mo tibiyang naimbag ngal daw yo apo kastamit dagiti dito yan ti Facebook page bidanak apo duwa ti pakabuyan yo kanyak YouTube ko na Facebook page. Huwag kalimutan mag-thumbs up mga kakaliwliwa ko na ni Michelle Mateo. Da kayo po nga lodak ko mamadamdama lang rin ta bumaba ng kalpasan ti panag-live ko. Iso nga pagpaspasensyahan nyo doon mo tibiyang ta medyo busy apo ta nag-live na ta tema nito. So, mga dak dito YouTube. Da kayo po nga dito Facebook page. Agyaman nagkikinim admin Maribel Eslapon Lizardo di akbali na po nga sponsor tayo iti dahiting nga kanito kastamat ti MJ Uniforms and Printing TMJ Uniforms and Printing it is Kabuluan is Ballesteros Cagayan Kakabsat. Abangan nyo. 44 apo tinaka-online dito Facebook page. Kasama dito 5 dito YouTube. Mayaten ko na da. Hello, kada kayo amin na po. Ay, iti sponsor tayo. Kasama kini Michelle Mateo ni Mami May iti YouTube. Kasama kada kiti amin na po ilan na serya. Hello. Hello to RJ Orita. I'm back haha. Sana manalo na ng load ko na ni RJ Orita. Happy watching kada kayo amin na po dito. Pagod-good. Ilocos Norte, dita pasaling ni Manong Arnel Rabanal na imbag nga radio amin apo ko na nakakapsat kasama din Sid Garcia. Kada kayo amin apo dita Pilipinas, mabuya na kiti Facebook page, kasama dito YouTube channel to mo tibiyang. Hello, nabig sa unit dito yung unik ti YouTube kakapsat, na kayo nga dito YouTube, admin Maribig, check up mo man, por favor. Manipot dito Santa Cruz di Santa Cruz tinire-basement kakapsat ma-nervyos na kayo na po. Manipot apo dito Santa Cruz tinire-basement idandanon ko man na po iti maminsan pa nga panagtitinanggay tayo apo ti liwliwakin rayaw dagiti OFWs kay Ilocano 39 viewers mabalin nyo apo nga i-share mabalin nyo nga i-like na ito yung programa kakabsatak na mabuya dagiti hangko nga gagayem nyo di Facebook i-share nyo apo nga 39 nga naka-online iti Facebook page tas tamat iti 5 nga naka-online iti YouTube channel. Okay na sir kung na ni Maribig Seria napig sa unik kumariwawa dito yung YouTube apo tanang ka-mic na kasto yan po ti panagayat tiliwliwag ilayaw kada kayo amin duwa ti pakabuyan nyo kanya YouTube na iti Facebook page agasong that only in the Philippines. Hello to Mama Yoli umay nak dito yung page ko na ni Mami ma di na kaya DJ YouTube. Hello kasi nabimbitas dito page tatado kayo ng YouTube limlima kakasipiman ang nga pumanaw dito Maribig. Hello to Anthony Alvarez dito YouTube kastamet kikin ni Angelina Coliado Barre Tolentino na yung pagrabin watching from Las Marinas Cavite. Evelyn share dancer pera si agsagana kayo apo nga 62 anak 42 makangkisak pa dati tao dito nagtipagson. Hello to manang Marinel Guillermo, I miss you sir ko nana. I miss you to da kayo amin na po nga OFW. Hello to Carla Marie Leste Wanay. Hello sir, watching from Taiwan. Shout out po sa lahat ng mga taga Linaw, Aparika Gayan from Carla Marie Leste Wanay. Di maday tayo po nga anak ko ti bunyag nga nagadukutang ko kanyanan. Ayan. Umato kayo po. Iyo i-share yo. Dagiti amin nga mayata po nga makiayayam dito YouTube kasama di Facebook page. Hello bossing ko na ni Maribel Lizardo. Ni Michelle Mateo iti wag po kalimutan mag thumbs up ko na.
Dagiti admin ko ti YouTube, customer iti admin ko po iti Facebook page. Naragsak apo nga panagbuy-buyayo. Naragsak amin nga panagbuy-buyayo amin na po. Ayan man nga sulit ilubong iti yan nyo. Nang nangruna kablawak ni Manong Arnel Rabanal, apo dita Manila. Arnel, woy, data Manila iso na. Kasabot ni Manong Bong, Vincent Rabanal. Hello, Ken ni Mark Raynon. Hello, sir. Musta ko na no, Mark Raynon. Hello, sir, Mark Raynon. Kasabot ni Remelin Dumarang Tadeha Punso. Ni Carla Mariles de Wanay. Ay, agbayad kanto kanyak, sir. Bakasyon ka, naornungen ko na nakakabsat. Ken gagayem. Alawan la po. Dahil iti para kada kayo amin na po agbuy-buya. Dahil iti apo ti para kada kayo amin. Isagsagot ko kada iti amin nga naka-online. Iti dahil iti nga gundaway. Dahil iti apo ti para kada. Dahil iti agayat. Apo po sunata yapo. Ato'y dahil ito yapo kakabsat. Agayat aksamanen ko na. Sa ampay lang kadi ako nangina ti bagasang kakabsat. Ayat kang ayat. Dagiti makarik na po nga agayat sa manen kano. Dahil dito para kada kayo amin ako dito YouTube, kasama ti Facebook page. 48 na online. Salamat ko na ni Jamie Rose Marinas. Shout out man ti Barcena family Ken Molina family ko na ni Joel Jan Barcena Molina ni Tapugo Ballesteros Cagayan. Hello Kanakan, kumusta ni Papang Joseph mo? Kastamat kini mamang mo. Hello to Mari Aquino, Joel Jan Barcena Molina, iti barangay Pugo Ballesteros Cagayan, dagiti atay asawa kantay putok nakakapsat. Ni Lorna Samalyon, ni Mari Aquino, di nakmet shout out sir. Masinsinit Udot Arroz Caldo. Hello Mari Aquino, candidate iti Santa Cruz, Tenerife, Spain 2020 nakabating sot kasumdat nakiktuta naimbag nga Rabi from Tarragona, Spain. Hello Lorna Samalyo. Ala kabagyam ni Kwadatoy ni Jodalyn Samalyo kapsat. Reynaldo Florido, happy watching Reynaldo. Ni kastamag yun ni Mary Ann. Naimbag nga Rabin, sir. God bless you ko nanang. Ni Maribel Leslabon Lizardo, kastamag ako nagiging talo. Nga dato'y YouTube ko. 50. Tinaka-online. Kaya po nga 50 nga naka-online din Facebook page. I-share yun. Dagiti agayat. Akadi dito YouTube mo nyo, di ba kita yung YouTube mo, di bagbagan, akadin. At ang sekreto to YouTube niya po. Hello to Samblog. Good evening sir, kung na nakakapsat, shout out from Samblog. Michelle Mateo, ha, maulawak Mildred, kung na ni Maribel Lizardo, iti YouTube, kas namin iti dito yung Said, ni Garcia, Dua. Ni Nicole Bertran, imbag na malim yun dita, watching from Doha, Qatar. Ni Marlini, watching from Macau. Remelin ko pa nagraw jay. Ang karaw. Hello to Punong Barangay, Rosie Tolentino di San Juan, Ballesteros, Cagayan. Na kayo amin na po nga taga San Juan. Na ipag-ramiyo amin na po dita San Juan, Ballesteros, Cagayan. Ngay pang panguluan ti Mataydayaw nga kapitana ni Madam Rosie Tolentino and Council. Kasama na po dito pamilya ni Apo Kapitana Rosie Tolentino dito San Juan, Ballesteros, Cagayan. Happy watching kada kayo amin na po. Kasta ni Nerissa Tabios, ni Evelyn Talbo, watching from Macau, Nicole Beltran. Nalpasan tinay-share ko na ni ading Nerissa Tabios, 57. Hello to DJ Mel Passion Dugoy. When last year the same rating ba ko nana? Okay, ma'am. Okay. When ma'am, dagya po iti para kada kayo agayat taksaman en dagiti apo naling agayat. Pangasinod dasawa yo hangkay nga agayatan. Dagiti na LU na ya po kakabsat ken gagayem. Nao ko nakidi hangael. So nga hangkay agayatan no dasawa yo. Anyo nga suka ni bago iyo. Iti ang dasawa yo apo. Dahito iya po ti para kada kayo amin nga awan ti ay labas na.
Hello to DG Mel Passion Dugay Valencia, DWNI 91.1 Radio Carubay Tiburgos Ilocos Norte. Hello DJ. Kastamit apo kini Mark Reynon. Iti barangay official iti Palok. Especially to Kapitan Robert Rabilas ken Ma'am Marshall Rabilas. Hello kada kayo amin apo dita Palok, Ballesteros Cagayan, iti Barangay Council ng pangpanguluan ni apo Kapitan Robert Rabilas ni Marshall Joy watching from Hong Kong, Winnie Alonso Florido apo. Hello sir, kasama dito Facebook page it Jocelyn de la Cruz awan met asawa. Please okay lang sir kunanan. Hello sir, DJ Arnel Takmo anya kunanan. At anak sir dito ay YouTube ko at anak pa dito Facebook page. Kinulpikon apo. Na kayo ka dati YouTube, alak agsensengkot kayo dito kakapsat. Kasama dito dati Facebook page. Happy watching kada kayo nga 51 nga naka-online. Ray awan ka malaglagip ka dagidi na daw ang inak makikita dagidi na ruway na inangaw ta tumreng luluwa maulawak Mildred ko na ni admin api maulaw ka Maritel shout out man dito abra ko na ni Noelin Padere. Na kayo amin na po nga taga-abra. Na imbaga po nga Rabillo apo dita Pilipinas. Nagabukit ni Marilyn and Nobelin Padere. Maulawan at Mildred ko ni Marinel Guillermo. Akay maulaw apo. Dua met kami tiya mag-live am share ko nada. Ang pulmi dito numawi. No YouTube o no Facebook page, mayalat na kakapsat. May awan ka malaglagip ka dagidi nasingpit ka na po ni Maria Aquino. May sumay. Ay Maria, laglagipin no bigat o may kaglatit. Kapsat Maria Aquino, may kanto aglatit di para may kinobigat. Hello to Lord Joel Jan Barcena Molina. Sirequest kumantay si Siwit ka no. Hello to Naile Bas Singlet sa Pangyaw ni Ruby Urata Jeronimo. Hello, kada kaya po. Marinel Guillermo, YouTube and Facebook page, met kami, Sir Conada. Shout out Kristan Arevalo Bitangkol. Happy watching. Kristan Arevalo Bitangkol. Ni Jenny Rose Marinas. Marlene, shout out din ni taga Batak, Ilocos Norte. Hi Marlene. Yesi Tapiro Parek. Hello sir, Conana. Numay kayo dito YouTube kakapsat, makita dak na ko, agwapo na tiya tadak di mga makita dak. Makita yo dati tayo. Hello to admin Deli Pinol ni Rebelin Gumarang Tadeha Unso. Kastamit kini Sir Arnold Rieta. Sir Arnold, adjust ka no Domingo naka-ready. Dagiti ako ti judges ko no Domingo ni Sir Arnold. Kastamit kini Marinel Guillermo. Evelyn Talbo, hello sir, kunana po, Aganos tay ditoy, kunan ni Maribel Lizardo, kakabsat. Mari ako sir, indon, kanisabo doon ka umayag ko, agpit-pit na tipatupat, o nag-imas na patupat, naimas ako tipatupat ni Spain. Oray paino, imatayo ka, pimanaw ka, atin at pagkata, kagutas man, ito'y biyak ko, agmay sa Agananos kayo ako dito YouTube ang ngayon nyo, tauri ko mga mangudak, traffic stopin sa ating microphone.
Dito yung Facebook page kakabsat. To Auntie Meldy Temporal Bakulig. Hello sir, ko na ni Ikita. Meldy Temporal Bukalig iti Magmuang Batak Ilocos Norte. Na kayo amin na po nga taga Batak Ilocos Norte. Iti pamilya ni Auntie Meldy Temporal Bukalig. Happy watching Auntie and your family. Kumusta? Kakabsat ko na ni DJ Arnold Takmo. Hello sir, ko na ni Auntie Meldy Temporal Bukalig. Kastamit kini Melody Oncheta Saliko, Evelyn Talco, Arnold Reta, ako unay takantan ko na Nasyan Romero Amanonse, ni Sherdin Yoma Rabon, Marcelino Libet, coming from Libet family ditoy Laguna. Hello Marcelino Libet. Amo ni Marcelino Libet ati kakabsat. Tayo di second year ta first year na. Classmate ni Joey Ascado ni Marcelino Libet. Kumusta kayo apo dito Laguna? Iti pamilya ni Marcelino Libet. Happy watching kada kayo amin apo dito Laguna. Manipo dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kumusta mo't ni Meld Spitya iti YouTube apo? Ni Marinela Guillermo. Dagat di amin kanong Libet family. Iti dito'y Laguna ko na ni Marcelino Libet. Kumusta kayo apo dito? Ayan na diyan. Kumusta may tapo ni Mark Reynon? Shout out ni Anthony Ian Reynon nga birthday tata ko na po. Hello, happy birthday Ian Reynon. Kasama at makapakalagay. Dato ya po, mas malagip kayo para kadagiti po nga mangmangan. Anyaman ti po Brian iti dayto yung oras kakapsat kin gagayem. Kapkablawang kayo apo iti naimbag nga rabi, naimbag nga aldaw, naimbag nga malemken, naimbag nga bigatyo amin nga sangapada. Dapat ay bimulot ti ayat kakabsat, isubliyo ka din pangasiyo. Asya'y umatiyo, ganyan na naguligan, ayagat ang tulog ko. Huwag rin nalain, kahit na pirukin, ay mabuhudang kaniyang nagigete. Buhay na sa iyo, kapitay ko'y tinubin. Aksaga na kayo na po pa-question na kon. Di agbalin nga major sponsor na iti dayto nga kuntaway kakabsat ni Admin Maribel S. Labor Lizardo. Happy birthday to Bennett Joy Lizardo Bidad. Iti binalan apari kakayan. Ken takayamin ako ang birthday. Happy birthday kada kayamin. Ay tukati marantan Afan Bidad. Hello, happy watching from Jordan. Ako lunes na palinang anarong ko, napaadite, bisan ko ang puko. Makaliday matakanta mo na Nobelin padien dagiti bimulod apoy daya ti subliyon. Isot agan kapigahan, awan itingnel ko, nga maipagkin ka, kudi lang to'y ayan. Malidayan na kano apo ate kanta iso nga sublianak datoy. Mas naragdag sa datoy. Da kayo apo nga OFWs. Dahito yapo ti para kada kayo amin na po nga buy-buyag dingdingag. Sagsagot ko kada kiti naka-online nga 61. Hello, beloved, my beloved, kumusta ka dito Pilipinas? Hello, my beloved. Anya, atakem ka, takastoy marikrik na. Kalpasan tayo ya po nga sunata. Itit ko iti umuna nga question. Nga pangabakan nyo iti 50 pesos. Prilot, naglaka.
Rinusing Watching from UA, ako shout out sir, ti family Guzman, Ugale, Ken Gorospe, family, manipot kini Vanessa, Ugale Guzman, Mariner Guillermo, Nicole Beltran. Kumusta po ti audio, na kayo apay sa at bimulot ko na ni Michelle Mateo. Busy lang, Madam Dama in now, still watching ko na ni Marimig Seria, iti YouTube kakapsat. Sikat di amin ko, ate man na matukarem, isip ka na di matukarem, kakapsat ko na ni sikat di amin ko. Watching from Paranaque, Leopoldo Esguera Nadal, kumusta kaya ako dito Paranaque? Pasis. Hi to Rosemary Pagarigan, G. Cortez, dyan sa Hong Kong, sir, Kunanigi Pasis. Hello to Ma'am DJ Mel Passion Dugay Valencia. Hello sir, hello to Kaol Kaliwliwa. O simula nga po, di mataydayaw nga advisor nyo naman dibiyang ni DJ Mel Passion Dugay Valencia. Iti DWNI, iti host, iti Daniel Ken Samiweng. Thank you for watching, Madam Mel Passion Dugay Valencia. Hello to Marie Gumarang. To admin Alan Cortez, ni Marie Gumarang. Hello to Medel Guillermo. Good evening from MJ Sportwear. Laglagipin nyo ako into no Domingo. At donate ni mag-sponsor ti MG Guillermo Sportwear po iti may sa nga print t-shirt iti liwliwag ken rayaw dagiti OFWs ni Ilocano. May santo nga viewers po iti madaan iti t-shirt nga adalogo na nga liwliwag ken rayaw. Aya, thank you na kini MG Guillermo Sportwear ti Kabuluan is Ballesteros, Cagayan. Watching from gandang hapon kuna ni Jovelyn Marikit. Kuna no gandang niya. Happy watching gandang hapon kuna ni Jovelyn Marikit. Christine Joy, Adriano Dagyo, takapulot man sir kuna Medel Guillermo, beautiful. Thank you very much for watching, Manong. Ni Apo Medel Guillermo, Apo ko isoy Apo ti madaydayaw nga manager ti MJ Sportwear and t-shirt printing iti Kabuluan is Ballesteros, Cagayan. Iso Apo ti kontakto mo ti biyang numasabol yo Apo ti t-shirt iti liwliwag ken rayaw ag message kay la kanya ka po 350 iti may nga t-shirt with logo aminan. Atay lamination niya nagarawa ng sublimation ti print nakakabsat. Hello nga nagtisyam nga nadadiw iti YouTube ko ako atilang sa optimang mangagda. Sige lang ako na ni Maribel Lizardo. Ay kung ano admin admin mo gayam. Always love you with all my heart. Oh my beloved, agmay sa kato'y puso, till death do us part. I love you so. Oh my beloved, sikat ay ayaten. I always love you with all my heart. Kakabsat ka kayam, ready. Dato ya po iti sungbatan nyo, nga pangabakan nyo ti 50 pesos nga sponsor tayo po kat ni admin Maribel Eslabon Lizardo. Mamindua kayo lang agsungbat kakabsat Facebook, wano YouTube, babalin kayong agsungbat ti YouTube kakabsat, mabalin kayo mo diti Facebook page. Dahito apo pugtuan nyo no anya dahito igiganak nga gaputa balasa nga po tayag birthday ni Bennett Joy Lizardo Bidad iti binalan apari kagayan kakabsat mapantayo apo iti dahito iti question nga sungbatan nyo pangabakan nyo iti 50 pesos dahito ket gamgamitin apo dagiti babaro nang nangruna gitay bumbo marito kakabsat
Go, 50 pesos. Dahito giganak, anya dahito giganak apo nga kanayon nga gamgamitin digiti babaro, nang nangaraw na giti bumarito nga agpagpagwapo. Go! Agbuya na kag Hello, Joel. Ati ka nakakapo ni Joel dyan, Barse na muli na itipugo, Balyeseros Cagayan. Talaga nga nagbuya. Kumusta kini asawa, nati putot mabalong.
Gatsby, Venus Linoganisa, kakapsat. Ay kaya't yukay pobre. Ayan, singsing niya ayat. Kunamat ni Mama Yoli. Alo kati, Balantan Afan Bidad, ni Perla Tabalina Gel. Sikat di amin ko, my fellow viewers, happy watching. Kasamit kini ni Anthony Ramos Alvarez, eyeglass. Ako nung naka-eyeglass ka, nagwapo ka ba niya? Sa bagay, adamot apo ko kustomo ti pagbagayo. Ano nagwapo? Dahil apo iti para kada kayo amin nga awan iti labas na dajay. Ket agore kayo. Gaputan nalpas ti tukaran kakabsat medyo paspasan tayo tano nabayag unay. Dato ya po iti iganak. Ada na nga bakal nalakon. Pay lumudum-lumum datoy. Oh, ayan. Dati kakabsat iti gel. Gel. Ti sungbat na congratulations to ti muna po nga nakasungbat. Sisimot ni pamilo na ti sungbat kakabsat ni Kara G. Imata. Hello Kara G. Imata. Sisimot apo no agsungbat pa iti pamilo. Tayo disqualified ko. Ngam saan? Iso ti muna nga nagsungbat kakabsat. Kaya Kara G. Imata, 50 pesos preload. Naalata 50 na admin Maribel Lizardo. Okay? Agsaga na kayo apo ta mapanaman di may kadwang question. Nga pangabakan nyo manin iti 50 pesos preload. Thank you very much iti Pamilya Eslabon Lizardo. Kenim admin Maribel iti kwait. Iti ayat na po nga nag-sponsor iti dayto nga gundaway nga panag-live to no motibiyang. Kada iti amin na po nga admin ko nga 13. Happy watching kada kayo amin na po. Dayto met apo iti say isagsagot ko kada kayo nga awan iti labas na. Kayo apo nga taga-Pugo, Balisteros Cagayan, dahito iti para kada kayo amin. Kaya't kumet nga kabkablawan tay ni Jeff De La Torre, iti winner apo iti tanghalan ng mga kampiyon, iti ABS-CBN. Congratulations to Jeff De La Torre kakabsat, adan to aldaw, nga iso apo ka ag-judge ken mangted iti kanta na ditoy, ni tanghalan ng mga champion, iti ABS-CBN champion, ni Jeff De La Torre manipod, iti Pataw, Bugay, Cagayan. Happy watching, nagbubuya ka man, ag-message ka man, kabsat. Jeff De La Torre, iti winner, defending champion, iti 2019, iti tanghalan ng mga champion, iti ABS-CBN singing contest kakabsat ken gagayam. Hi to Jeff De La Torre, iti Pataw, Bugay, Cagayan nga da iti Manila ita kakabsat ken gagayam. Para kada kayo amin apo, da ito yung awan iti labas.
talungal daw ken duwa nga rabi free lodging iti hotel ti siya sinuman nga mga bak iti grand finals iti season 2 apo. Dagi mga bak plus adamay sa kakadwa ng mapan. Dagi apo kay sponsora na po iti World Cruiser Adventure Travel and Tours kakapsat ken gagayam. Ati agbalin nga grand prize. Grand champion tayo apo. Mapanji Boracay, Duwada. Good for 2. Airplane ticket, back and forth, Manila to Katiklan, Boracay. Oh, ayan pa iti sapulan nyo po. Awanan, di ba sapulan nyo nga live streaming nga kasto iti offer na kadagiti mga bak. Iti grand finals kakapsat, mapan iti champion iti Boracay, kadwa na tayo nobya na, no, ninanang na, uno tayo kabit na kakapsat, back and forth, talungal daw kung duwang rabi at pagyanan dati jayan. Malaksit tayo kwarta po nga bakan na at dapat dati nga giveaway. Nga ited kada tayo iti World Cruiser Adventure Travel and Tour nga sponsoran tibay sa kalugaran tayo apo nga taga Ballesteros Cagayan. Ket madi na kaya kami ti agpailugot tinagan na po madi na kayat nga baka tinagan na. Sure apo da ito, approve without thinking. Babayan iti World Cruiser Adventure Travel and Tour. Dagiti apo nga gumatang ti ticket na ti aeroplano, ticket na ti barko, and so on and so forth. Hala nga ticket nga agbiyahe jay heaven. Kakabsat ng gagayam. TW World Cruiser Adventure Travel and Tours kakabsat. Itid na kaya yung titi na pintas nga serbisyo kakabsat. Ading ko na madi na kaya ako mawagan ti ading kadaman ng kadamam. Ading awan na amok dato ya po sponsor tayo iti W World Cruiser Adventure Travel and Tours. Dua nga airplane ticket back and forth manipod iti Manila Katiklan Boracay. Iti may nga iti giveaway apo iti mga bak iti singing contest season 2 ti grand champion. Da kayo apo nga magsalsali kakapsat. Ala, nagpintas dati nga pribilisyo kata kayo apo. Toy numutibiyang kakapsat yak may na pantaburakay nga hosyo. Samantala di mga bak mapanji burakay. Mapandagdate kang tayo nubya na uno asawa na po. Nagimasa na po. 7 Seas. Suna tayo apo. Da kayo apo ka dati YouTube. Kastamot dito Facebook page. Sa ganaan nyo, ikang kayo na po ti question, nga pangabakan nyo ti 50 pesos manin. Dito'y lang po nga mga biro kanyo ti kasjay nga offer, iti Facebook page, iti Liwliwag and Rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. Thank you, WCA Travel and Tour. Kanda tayo ading ko nga agi-sponsor po. May isa nga siguro iso ti manager atoy. Kung may isa po nga nakakonektan ng kumpanya datoy, iso kano ti business na gamin. Dagiti mahilig ka po nga mapan ti 7 Seas. Next game, sir, ko na ni Mitchell Amateo iti Facebook page, YouTube, ni Maribig Seria Awan, agpukaw-pukaw wifi ko, sir, kunada. Pangasiyo po dito YouTube, handak pampanawan, tauray talunod walang, te agbuy-buya. Ag-like kayo po, ag-thumbs up kayo. Kanan namin taniyaya idatot kato'y puso bagiken Karaji, imatak, ready na ko na kaya tanan ni Ading. Good luck, kadagiti amin nga contestant ko na ni Maribel Eslabon Lizardo. At pa question na pwede may sapo, mga example na kapo ti kanta ti may sa nga contestant nga damdama. Example ko na kiti kanta po, kitaan nyo naglalaying da, nagdanggan nyo ti kansyon da. Hello, Admin Alang Cortez. Happy watching. Thank you very much. Nakito po ti admin ko nga
At tumultulong kanya nga agre-reply kada kayo amin na po nga buya tahang kumakaya po dahito nga trabaho. Kuna na diya sponsor po nga kanji Boracay ko. Sir, huwag naman pong kabit kuna na po pangasi yung mata po. Ay yung mga baka po ti Grand Finals, no sino man ti mga bak, babae uno lalaki pangasi yung aputahan yung alam kano aji kabityo. Anyo nga idanon DJ Boracay data utog da. Siyempre ati lang legal po wife, legal wife uno, legal girlfriend uno niya. Madi kanu ti kabit apo nga itugot DJ Boracay no mga bak kayo. Kustumot apo, mabanyo pa lang may idanon DJ Boracay ta utog yo kasano data mutan. Siyempre parang DJ ticket yo apo. Ang at kadi nga akabit ni alaon nyo, dati nanang yon. Halangan na pagkatunay ni nanang, tabaka no ma-high blood ko, over-excited, damdamo na ti aglogan ti aeroplano, apo kakabsat, ar-arayatan nyo yung unag ti aeroplano, di ba Evelyn Talbo? No siyak ti mga bakas mariga na po nga grand champion, iti season to, imbas nga tay nobiak talak ni hinang ko, ti pasyal ko ti Jay Boracay. O kasam, only in Liwliwagan Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano dato nga isagsagot kata kayo ako iti dayto nga Facebook page ken dagiti admin ko ken dapo dagiti sponsor iti dayto nga pasalip iti WC Adventure Travels and Tour elle concert ko na tapos to marilalawatos at pa isumat kabit pa lang ti alam nyo ipanji Boracay babang kayo lang update boy yadayo yo pala tutog yo itamot na sa sadugan ni inang yo talaon nyo nakwawon no ti tatang yo mapadasan na ti aglugan ti aeroplano kasumdat ni inang na pinapadasan paglugan ng aeroplano plastic. Ay kabit pamor sir ko na ni Sweetie Lynn ko. Dati anak ko po nagpapanawa man basta nag-live ni Papi nagpapanawa. Okay, puntilo. Hello. Nag-live ni Papi nagpapanawa po. Sagiti po. Wow. Kita may Mira, ito está molestando conmigo aquí. Okay? Dahito ya po iti para kata kayo amin, ngawan iti labas na. Ready. En Endesa te damos hasta 2 meses de consumo de luz gratis para que vuelvas a ponerte en marcha. Me quiero poner en marcha. Kaya po nga dati YouTube channel, ang kayo po ang panaw, Mari Gumarang, saan dang mapigilan na sir ko no? Flap 5 sumot Dati ya po iti para kata kayo. Okay, sakbay nga sabang agkang ni Apo Ben Bautista kakabsat, ipasok ko apo ti question. Question ready, pinaspasan. Kumusta ka kading itanbiag ko? Makobit ni kabit ti Jay ko na ni Michelle Mateo kakabsat. Duwa po ti pagbubuyak ti comment. Ada nagti ti Facebook page, adamot apo ti Hi Auntie Esming Alan Cortez. Sino nang Esming ti Ben? Hello to Auntie Esming niya Ben. Kinyang Wilson Ben apo ti Tapayagan is Ballesteros Cagayan. Ni inang no agbubuyan ni inang kuma Virginia Temporal Ben Molina. Kumusta po amin nga Ben Molina Lizardo family, Tita Payagan is Ballesteros Cagayan. Hi to Pink Princess Joy the Vlog. Hello sir, kunanan ni Mari Gumarang. Ready na sir, kunanan ni Mari Gumarang Joy the Vlog. Mari Gumarang lang, awat ni Joy the Vlog na. Kumusta po di pamilya ni Auntie Esme niya Ben, Uncle Wilson Ben, ni Apo ni Tapayagan is Ballesteros Cagayan. Dagiti apo ko na ni Lingel Pasco Ben. Giti ka kasinsing ko apo, giti ka kabagyak apo ni Tapayagan is Ballesteros Cagayan. Kumusta kayo apo nga wanti labas na tayo ito mo tibiyang? Again na. Okay, go. Ready. Pumarintara apo dagiti viewers.
Alasing ko lang nga excited na po abuya, tadagdagan na din umutibiyang. Gapo apo ta si kayo nga viewers apo ti Mang Papa do iti Mang Bibiyag iti daytoy apo nga Facebook page ala pagbigyan ng mga hindi nabibigyan. Okay, question nga pangabakan nyo iti 50 pesos nga isagsagot ka tayo ni Maribel S. Labor Lizardo apo. Daytoy ket masarakan iti unag ti balay nga mabalin nga pagdalos iti bagi. O yan. Laman na mamakwayo. Daytoy apo may nga gamit uno masarakan iti unag ti balay nga mabalin nga pagdalos iti bagi. Go. Nakita mo na po. Mapabalin nga pagdalos iti bagi nga medyo naunag. Go. No, daklo na dyan. Asabon ka no. Siyempre nagimas, tiyak digos nga nakasabon. Baking soda. Hello Sir Jocelyn de Rivera Bacatse. Bimpo. A face towel. Marinel Ratos. Mylene Dapiton. Brass. Lemon. Lovely Molina Marquina. G. Pasis Ispans. Dagitay kabit. Tidak ako. Bisita kayon ko na ni Lady Luck. Hala scrap dagitay. Ni ano ba Jonah Lady Luck. Aglisi kayo apo nga kabit. Tabakano mapilitan kayo kung manang. Kumusta met apo ni Adorski Sales di Bimpo. Bimpo, towel, labakara, sabon, towel, brass, batu, labakara, sabon, labakara, batu, alcohol, scrubber, body spams. Atiklo na kakabsat, pagdalos di bagi nga daabot na ko. Paglilit a batu nga paglitlit. Sweetie Colin, panglidlid. Hello to Digi Ryan Alcabedos Ugali, Timur Muray Kenilingay Tita, Kamayu Ballesteros Cagayan, happy watching tubig. Badirak ika, ilidlid ti batu sir. Batu malidlid, pampangahilot ng bato alcohol. Hello to Auntie Meldy, Temporal Bukalig, happy watching at nakapalangitante, Jenny Rose Maririnyas. Jing Valeriano, shout out from Singapore. Mark Raynon, face towel. Basket abot-abot. Ay, kasta ti paglilid ko na basket abot-abot, nagkersang. Karon, apo. Basket nga abot-abot nga paglilid, apo, kalidkidin na pati amin nga ligkab. Ay, ilidlid mo dyan tilatag, ding nagsakit nga maladradan. Di ba, Marinel Ruatos, Pisnet, Kapas, Body Spanks, Labakara, kurikor, inya nga kurikor dajay, net scrub, pisnet, abot, bato, may cut amin nga tikab, sir ko na cotton buds ko na ni Eloy sa pagnis, Danila, nyata Danila, Eloy sa pagnis, iket, apo, napatasa kaputi, naglilit at atay basket nga butabot, pero may nga kirsang namuto na yan, datamatay. Naririgwigat pa yun na kirsang. Talagang korado din namin kakapsat. Kasla, nagan na dajin, kasla tayo. Kakapsat kan kakayam, dajay apo, si Kwang. Dahito apo, isang sagot ko kada kayo amin, basta dapusunan, nga ba kayo dapusunan? Isagot ko kada kayo amin na po dato yung sunata ang awan iti labas na. Nagan na. HBO Records and Oyoboy Production. Ay tumarin kumarang tao, kaplod-lod, ikitik-katidlit, ditos, ha, kabaditi nga drive. Kabaditi nga drive. Ang walang sakitan ng kabaditi. Sumbat mo
ket nalawa. Hello to Sir Dimple Garcia. Puti mata mga kakanta. Iti HBO. Hi to Sir Dimple Garcia. Iti HBO. Pagparbukla isumpat mo tarakita akako'y kuyog mo nalawag aparparbukla. Congratulations to Eloisa Pasis Danila. 50 pesos. Eloisa, katambats, kakapsat ka kaya. Kaltexer. Kaltexer, mag-retweet pa. Di pa'y masukat-sukat Nicole Beltran. O katambats, kakapsat ka kaya. Sabay nga nagpugaw na ka po nagpulit parakpay. Awan bibiyang puti pagtuyusan. Eloisa Pasis, Danila, happy watching, sikat din ang abang. Mga siyo, abutahan nyo pagkapag ko, hanyo mag-retweet ni Caltex. Kayam dayta ayan. Heart to heart, Kit. Heart, Kita, happy watching. At Pete Marie Tabalno Gumarang. Iti na minsan nagkita ta di na magkunong atan. Hi to Marcelino Libet. Magandang gabi, thank you very much, Kunana. Congrats Jenny Rose Marinas, Sheta Garcia, Rainmela, Joven Alacosta, Nicole Beltran. Nalawag aparparbuklaeng isumpat mo. Dayay Maria Marcelo Libet, makapapuyat ka. Nakustupay lang, nasapay pa'y kapsat Marcelino Libet iti inararasaas dita sa Pilipinas. Nasapa ka mga maturang kapsat Marcelino Libet. Kuskus kung tupay lang kakakamay mayatan na no, maalam ni tuturugang, akuya ka pa'y labasin. Ni ay ayatem, ni ay ayatem. Parbuklain ka kapsat itindagi isagsagot ko kada kayo amin, ngawan ti labas na. Ket batandak na palubusan tak man apo nga pangi example datoy kanta ti maysa nga contestant kakapsat. Kita ang denggun nyo kakapsat naglaing. Daytoy kakapsat. Manipod iti mapuraw alakapan kagayan. Daytoy apo iti maysa nga contestant para into no Domingo. Kitaan nyo nagseksipay. Okay. Sample. From Mapuraw, alakapan kagayan, contestant para into no Domingo atoy. Analisa Tabor, bumanglag, iti Mapuraw, alakapan kagayan. Manipod, iti Kuwait City. Lipatan kanti ko lang saan tanay ruwama kaya tanay sangsangayan ayat kinalikabuman nga ipaay mo kung mo pakaragsa ka uray awan ka managlagit ka dagiti nagawa pinak makikita dagiti naruay na inagaw ka tumulong hinggang mapamulot ka. Hello, kakabsat ka kayem. Nakita yung manin. Datay, ayan. Hello, uncle. Good evening ko na ni Ugali Mendoza, J. Lord. Hello, kumusta kayo amin kakabsat? Dita,
Payagan West, Ballesteros, Cagayan. Tayo naman tibiyang nangaganyo apo ti may isang contestant para into no Domingo. Manipod apo ti Mapuraw, Alakapan, Cagayan. Nga day sunay ti Kuwait City. Ket, agore kayo apo takita nyo mat dati may isa. Manipod met iti Jones, Isabela. Barangay Usul Jones, Isabela. Nga day ti Hong Kong. Day to isuna po kakabsat ken Cagayem. Den buyain nyo na po, dagiti contestant into no Domingo. Dahito ya po kakabsat, into no Domingo dahito, mabuya yuyu si Suda. Please welcome, Reynalyn Domingo. Manipod iti Barangay Usul, Jones Isabela. Please welcome, Reynalyn Domingo. OFW edition na po, talagang OFW dami. Nasakit para kaniya, musikat makikita, kaduwang ni ay ayatem, anangis ugatang kaniya, panagpuy-puyog yu adwa, madududog tayo to'y riknag, sasaitek a puso, jaglantanin kaskaso, nasaysayaan lakuma. Hello to Robinson Aquino Sabado Ramos. Shout from Saudi Kapsat. Hello Robinson. Danta, aramid mo. Palubusan ng kadina, umadayo. Daknan mapanunod mo, ado apasol mo. Diyak marik nanti pamatay mo. Nagbalbaliw ka, limabis ka, sakay, namawatan na, ketpa. Kakabsat kang Cagayan, bibitinik apo, tadagito ti kantada nga para iti final sa final into no Domingo. Kaya ti presentak ti ida nga balbaliwan into no Sabado, kakabsat kang Cagayan, kasi no i-plate nga ilipas, awan into ti agbuya kanyak into no Domingo no talaga nga contest proper kakabsat. Ket mapantay mo ti sabali apo, manipod iti Hong Kong manen, ni bituwing walang ningning. Please welcome. Dito po, may isang nagapo iti from Lasam, Cagayan, Barangay Magsaysay, Lasam, Cagayan, apo, nga dayti Hong Kong, ni nagan na to yan, ni ading Janet Mateo. Dato ya po iti kanta na mait, aglalaban OFW nga talaga, dagito ya po mabuyayaw. Hello, kadagitik para mo FW. Entero ilubong. Malipod iti Magsaysay, Lasam, Cagayan, kadagi Hong Kong, bituing walang ningning. Janet Mateo. Riribok ti biyak mo. Ako lalaro din, kadya ko nawaya. Yung diri ko kung palanday tulik na. Just stop it together. Singsambatang itibyan. No apay asyak pelang kasulit-sugin. Paso may tinta. Kay nagkidat karira. Isang nga pangasin ka rin pagaywan na. Manipod iti Barangay Magsaysay, Lasam, Cagayan. Bituing walang ningning. Janet Mateo. Hello, kada kayo po dito YouTube. Si Captain Ken, arere magtuyag ko. Nasunding apanunod, kitang jet nagriro. Jet mailibet, nagdapanagayat ko. Yeah, magamaka, namugap. Kakabsat, mabitin kayo. Iti dahito nga kanito po. Buya kayo no Domingo, uno Sabado.
padaanan nyo apo nalalaing dagiti contestant, Pasig nga OFWs, awan tinaylaok nga taga Pilipinas kakabsat. So kabayat, tilaban. Dati mo tapos ti sumaruno, from Barangay Sitanga, Ballesteros, Cagayan, ni Sikat, ti amin ko, in the person of Jobelin Amanonse Parek, from Malaysia base. Malaysia. Da kayo po ka taga Malaysia, nang bagarabiyo po, iti kanta nga na polwan, nap na panam. Napananak pa siya pa lang. Di na kayat apay kasjay. Okay, kakabsat, loading. Sikat amin ko, nap na panam. Okay. Aglolod kakabsat, like and share, kaliliwa, thank you very much ko na ni admin Maribel Eslabon Lizardo kakabsat, iso te agbali na po nga tumultulong kay stop sir, stop ko na ni Evangeline ni apay marit ko, apay nga stop ko kaagang ganas apo dagdi viewers tayo da kayong admin talaga nga agwa kayo from Sitanga Ballesteros Cagayan, Jobelin Amanonse Parek, sikat amin ko manipod iti Malaysia. Nalap na panam. Napananapan kita kalalaan para sinapsapot ka, hindi ka mala makita. Pinmanaw ka, imatinag ka ang may isa. Anyat di mo kinayat, when no ikakinaguran. Mrs. Jobelin Amanonse Parek iti Sitanga Ballesteros Cagayan, nga iti Malaysia. Sinapsapul ka, hindi ka mala makita. Pinmanaw ka, imatinag na may isa. Hello to Sally Ostale. Okay na yan, when no ikakinaguran. Umakakadis, taapay agkataka, yak ka din napategken ka. Kadalya po, tinagapo po diti sa Malaysia. From Sitanga Ballesteros Cagayan, sikat ti amin ko agbuy-buyay suna. Ket mabantayo mo't apo iti Central East Ballesteros Cagayan, tanagado kataga kwa. Dahito po, manipod iti Pagilian nga Saudi Arabia, damo representative, Singapore gayam, Singapore, agungot tumanen. Manipod iti Singapore kakabsat, dahito po iti contestant nga naga po iti Singapore, nga taga Central East Ballesteros Cagayan, isu nga wan sa Bali, no dini Mrs. Lani Fernandez. O, dahito po, gagayim yo atoy. Nakayo po nga taga Ballesteros. 7 Seas. O, dagaya po ti maki-contest no Domingo, padaanan nyo idan. Lani Fernandez, manipod iti Centro East Ballesteros Cagayan, 7 Seas. Sound. Hello, kada kayo po nga walo dito YouTube. Nyawa mo tan. Pag kaya po. Siya gayam ti Madi, ayan na, pasensya kayo na po. Mrs. Lani Fernandez from Singapore, Pretty Wild. Inadaw-adaw askan mapagpanunod ko, manipod pa'y ditat na gamang mo.
Laban-laban ko ni Sir Arnold Rieta. Kasalot para niyaw-awan ko sa kalat at matagtagainit ko. Hello, kada kayo amin na po Ryan Ugali. Wow, sir, kuna ni Ryan. Mark Anthony, Serona, happy watching. Kada kayo po kada sa YouTube, happy watching kada kayo amin. Ngayon inintay manugat at kasikatin sa tayag sarang Mugunagtanuan niya at mapasama Mapantagay sa bensis Tanan namin taniyayan Idatang ko to'y puso Pagiging kararawa Kaabsat kang gagayem, kas nakunak, dagito'y OFW, nakita dagiti picture da po. Talaga nga nagpupudaw da, talaga po nga OFW dagito'y, nagatid ti bubuk da, anda pa'y mapasango apo ti agpapukisan. Ay, makita kas lang mga artista ang nagpupudaw da dagito'y, hindi data da Pilipinas, naginisi, data nagpupudaw dagito'y contestant, nagpipintas mo, dagito'y nga, inna nga babakat, babagada na po nga mahilig da pa lang nga agarang nalaing da nga bumirit pa ilang, di ba? Da kayo po napintas boses na sir ko na ni Seth Garcia. Uwan kakabsat kang gagayem, sa nga pulo da po aglalaban into no Domingo. Ngam hello to Analisa Collado. Hello sir, shout out ko na ni Pink Princess Joyta Black. Hello po sa mga nasa page nilang liwliwa ko na da kayo po, wow. 16 years da kaslata pa lang ado pa apo ti atiwon da nga babalasang nga kugangi. Dagiti kay agiti babakat nga OFW. Ala nagpupudaw da, nagatidog ti bobo da, nagsiseksida kakapsat ng gagayem. So nga makaisumak no agboy-boya na kaya tatay agiti da apo ti picture da dagiti kang kantata ni. Apa, dagiti mo teenager nga babakat dagiti nga OFW kung kunakon. Dati met apo iti maisang manipo da po iti pagilian nga Cyprus. Dahito ya po iti dahito isuna manipo diti Alakapan Cagayan. Agbuybuya isuna diya kamo nagbuybuya no nakaturo ko na po. Awan hang agbuybuya po. Dahito ya po manipo diti Alakapan Cagayan. Aday isuna iti Cyprus. Dinggan tayo kay kapsat isuna. Sika mameti ko mantaser ko na ni Jesse Alvarez. Gure ka Jesse, kanta na madamdama. Jesse Alvarez, Utanes. Okay. Agnanayon gayayaten kalatabo, ti kay kantana from Cyprus country. Please welcome Hermi Saladino Areya from Cyprus country. Cyprus, kakabsat. Cyprus. Diyan ka muna Cyprus ni Cyprus. Basta pros na, pros deta. Manipo, diti Alakapan Cagayan. Please welcome Hermi Saladino Areya. Kinalikad mo na ipaay mo. Ata ko mo kontentin puro masintonado ko na abject snack do kwanti at jellypinol. O, kita nyo? Bakit konser ko na ni Manang na sexy pa yung tao? O, kasam na may tingin katakatawa na. Tumreluluwa hanggang mapanunod ka. Ang nanayon ay ayatin ka. Hello to Annalyn de los Santos Ignacio. Mo adong ka. Uray pa'y mo
na po from Cyprus, ni Mrs. Hermie Saladino Areya. Mani po diti ili nga lakapan Cagayan, kakabsat ken Cagayem. Nakita po, dapat aduda pa, kung kita biro ko kita duma. Manipod mat apo iti Palok, Ballesteros Cagayan, nga naikamang iti Ilocos Norte kakabsat. Gure kita kitaan tayo. Ala, kakabsat, agdagangganas kayo pa lang po dito unay, iti Facebook page, iti liwliwagan rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano, apo, nga ipangpanguluan na po dito yung nanumo nga hostyo, dagiti apo dati YouTube channel nga Chichismis, data admin, data ni admin princess, ni admin Marivic, and dagiti amin nga gagayim da po, madama ti patang, agkikinuto kayo ata kita YouTube channel ko, apo, agchichismis ka mo dito yan ti Facebook page, nya. Mayat apo iti labanan dagiti amin nga pagliliwan nyo apo nga OFW. Uray no kakasinak apo nga umariwawa ditoy amok nga agangganas kayo ken ages-esem kayo apo dagiti masalsalawasaw ti abot ti ulok. Abot ti ulok. Dati apo may isang contestant nga nagapo iti Palok, Ballesteros Cagayan, agbuybuya isuna. Lumaban no kwa dagiti kano kaya yu apo ta garamid tayo apo ti kinontesan ti tinalayag di sintonado kasano datan mabain na laon na yan kakabsat ken Cagayem dati apo iti ni Miss Loreline Torida iti Palok, Ballesteros Cagayan. Dagiti amin nga taga Palok apo na imbang nga rabiyo dada representative apo nga nagapo iti Palok ni Mrs. Loreline Torida nga daysuna iti Saudi Arabia. Loreline Torida, manipod iti Barangay Palok, Ballesteros, Cagayan. At daysuna ako ti Saudi Arabia. So nga nakakasta, nakakulumot, ti ulo na. Nagkari at narurayen ka, when man ti palapsen. Asa ko yung mic na ngamin, napo pang example na pa lang ato eh. Baliwan lang to. Uy pusong ni mamaliw. Manipod iti Saudi Arabia, please welcome Loreline Torida, manipod iti Palok, Ballesteros, Cagayan. Sulisuman itinumte. Christine Joy Adriano Daquillo. Pasang bayan. Kumusta kaya po dito YouTube? Ay pare Karitslin hahaha. Prinsesa Ligaya, Princess is here also kunana. Ay to Prinsena Ligaya, Princess. Kumusta kaya po dito YouTube? Thank you kalagi thumbs up yo. Ay to Grace Tuldulaw. Puso kenrik na yak mo'y kayati agayat muti sikat magpanagang. Kakabsat, isudayta ni Mrs. Loreline Torida, manipod iti Palok, Ballesteros, Cagayan, nga day si Tikwait, iso na po kakabsat. Ako na nagamin, manong awam mo ti time kung agbirit nga nalaing, siyempre piman, dagiti apo nga OFWs nga mayat magiayayam, hang kami apo nga umay nagabroad dito, nga umay makikontest iti kinantaan. Ngemket di arami dit lang ato, de kaslapang liliwan yo apo nga OFWs, ikakmat apo iti konsiderasyon dagiti apo nga OFWs. Iso nga adan to time da po nga mangbaliw ti kantada, mabalinda nga baliwan no saan tawan ti time da po, kas nakunak hang hangay may dagiti OFW apo nga umay makikinantaan makikontest ditoy abroad. Ngamket di
iti gapo-apo tanayra na mo at pa contest dito ayan ti page tayo ala ka akseptaran tayo amin ida apo kas pagliliwaan nyo nga OFW so nga no nyaman na po ti mabuya mga ganyo dagiti an kanta po dagiti OFWs no medyo nag 109 daw no nag 108 da kakapsat agpasensya kayon apo hanyo kadida nga ibabas apo into no agkantada kakabsat kin gagayem tati tibalak toy no motibyang kas may sa host iti daytoy nga programa apo mangliwliwaken mangrayray aw kada kayo amin nga sangapada dayay lang apo anyaman ti pagkurangan toy manong kan ading yo apo titangatang ikatan yon ken anyaman iti pagsurukan apo bahala kayo nga mangikat kasi pumpunwan nyo apo no agkurkurang toy no motibyang nayunan nyo mo apo no ikatan nyo mo apo na agsusurok na. Ket mapantayo apo ti sa baruno nga contestant kakabsat para indo no Domingo. Dito apo iti kuana nga baliwan nan to kanu wala dati kanta na apo ta hampay nga finalist na Damman Saudi Arabia kanu tayan na. Dati apo iti may sanga nagapo iti tuaw Cagayan. Mani po iti quiet base. Nalapas sa dadyo tatayon. Nalapas ko dadyo tatayon? Oh, permit tinagalog ko pa na nagan ko di mo. Kakabsat ken kagayem. Dahil po iti para kada kayo amin, nga awan iti labas na Princess Joy the Black, shout out sa 7 million happy watching kuna ni admin Princess Joy the Black iti YouTube kakabsat kan kagaya. Gure kayo apo ta alaan tayo ti maysa. Ni, sabali mo dati bay kakabsat, dahito yun po iti may isang contestant para nito Domingo. Nagposo na po nagpost nga ni na kwan. Dahito yun po ni Jingjing Ramos manipod iti Barangay Kulong Tuaw Cagayan. Saan ko manipod iti quiet base ni Jingjing Ramos para nagapo iti Tuaw Cagayan. Tayakin langin nasikat na lawang anang baybayan sana pala mo no atuok ka. Umanay kada makita na iti maminsan. Umanay ken katawag ken pa kumusta. Uray no nasakit pilit nga awate. Ipanunute kasikat ay ayate. Panawak nagkukulangan kanya inget kalaki gumura jak ipakat inget ngay ewen nagsanta indadanas na hasta kadi napudno nga agayan. Ay tumanong Virgo! Ay tumanong Virgo, boy Acosta po dita Madrid, Spain. Da kayo amin na po magbuybuya. Dagito ya po iti contesta at dapay may isang ipakita kada kayo apo. Tapno perti laban, baka agsel-selos niya mo ni Sera na nalang impan mata na po kunanan no kay. So nga pagkantahan tayo apo ay parang kuiso na tapay baliwan na po datoy kanta na. Kita niyo po, manipod iti Barangay Baran Ballesteros Cagayan, iti OFW from United Arab Emirates sa Abu Dhabi. Dahito ya po iti pagayam nyo, iso ni Angie Alamo. Angie Alamo, na yung baga po nga panagbuybuya yo.
Naimbag nga oras tayo amin kakabsat, ay iti final entry, ang nanay ngay ayatin ka. Isang sabot ito na iti amin ngay ayatin tiyak ko. Kayo amin ay nagbibuyak. Anji alam mo, from Apunta West, Ballesteros, Cagayan. At kita ito Abu Dhabi, nagtrabaho kas bilang OFW. Di pa kan di ko naknyen saan Anairwa magpayatan na isang samayan Kaya't akin alikaguma na ipaayo Udno ang makaragsakan Muray ang kamalag Ay, to Rehel Maulo. Hello, sir. Kuna na po. Happy watching ka na kayo. Amin na po dito ay YouTube. Na kayo po. Pink Princess Joy ka vlog. Ni Rehel Maulo. Ni Pink Princess Joy ka. Dapat kini Mitchell Mateo. Patams up po. Hello, Princess. Kada kayo amin na po nga 7. Kada to YouTube channel. Ang nanayon ay ayatin ka Kakabsat ken kagayam dagiti apo ti si Mangbo iti sangapulo nga contestant para into no Domingo kakabsat. Tita duma po agbaliwdan to pa lang ti kantada no ida duma final ka nga record da kano da dyan iso nga da kayo apo nga nagbuyaken da kayo apo nga gagayem kakabsat di pamilyada po nga data Pilipinas dagiti chismoso kon chismosa po pangasiyo apo ta chismis yung makiki-contest dagiti amin nga OFWs nga kakalugaran nyo kakabagyan gagayem yo apo ta ag thumbs up kayo into no Domingo. Dito liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano Ismule Singing Contest iti Batch 2 Season 2. Ket pagpangasiyo apo ta ag-like ken ag-follow kayo apo iti daytoy nga page kastamit nga ag-subscribe kayo iti YouTube channel ni Princess Joy Vlog ken ni Lovely Jazz Sunyiga Molina kakabsat. Ken i-subscribe yung matbasit apo ti YouTube channel ti Numotibiyang Roderick Molina kakabsat ken gagayam ket amok apo nga aguuray kay dagiti mga baka po ti Lord madamdama po agsublinak ti question and answer portion ta isagutan kayo apo iti maysa nga sonata nga para kada kayo amin nga one iti labas na nga agbuybuya ken dagiti amin nga barbaro apo nga simrek iti Facebook page tayo toy Numotibiyang iti maysa kaso host iti dayto nga programa apo manipo ditoy Santa Cruz, Tenerife, Spain, agyamyaman nak apo tiyan. Ano siyo uray no mapuypuyatan kayo apo dita abroad, dita Pilipinas. Para kada kayo amin apo dato nga sonata. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti ibagat, ay ayatin ka, kasta kamet kanyag denggem tuy asu iliw tuy pusuk na bayag lang idin aditan naginiliw denggem tuy putok tuy puso aw-awagan naka denggem ka din alam umay ka tuy sibay usok umay payapay tapnon maep-epan iliw kesin naay iliwek di ka rin yuni ayat dinamdamu tinayrut ngarakop abuyugan tias aso ililiwek di agit na samsam itngem tagapulot asabayan tiyak aprus apapiras di bokbokon ililiwek di areng-eng bang titileng tilapayat umaikan obyag ko mailiwak unay ken ka. Happy watching! Kasang datang gumintang. Na yung baka po nga
Mami Mai, Lydia Garcia, happy watching. Joy Rodriguez Gonzalez Orpian na nga pagkamit ka at kanta Sir Nalengka, St. Garcia. Dinggem ubiyag ko, dinggem di bagat, ay ayatin ka, kasta kamit kanyak. Dinggem tuy aso, ilim tuy pusok, na bayag lang idin, aditan naginilim. Dinggem tuy putok, putok tuy pusok, aw-awagan na ka, dinggem ka din ala. Umay ka tuy sibay, pusok umay payapay, tapnon maep-epan, ilinggan siyanay. Iliwek ni Garinyuni, ayat di damdamo, tinayrot ang arakuk, abuyugan ti as-aso. Iliwek ni agip na samsam, itngem tagapulun, asabayan ti apus, apapiras ti bokbokon. Ililiwek ti areng-eng, titileng tilapayat, umay kan obyag ko, umay liwak ko naiken ka. Ililiwek ti Garinyuni, ayat di damdamo, tinayrot ngarakuk, abuyugan ti as-aso. Ililiwek ni nagnasamsam, itngem tagapulot, asabayan ti aprus, apapiras ti bokbokon. Ililiwek ni Garinyuni, ayat di damdamo, tinayrot ngarakuk, abuyugan ti as-aso. Ililiwek ni agip na samsam, itngem tagapulot, asabayan ti aprus, apapiras ti bokbokon. Asabayan ti aprus, apapiras ti bokbokon. Ayang kakabsat kang gagayem na dahil apo ti para kata kayo amin nga buybuya nga ganggang. Dahil apo iti para kata kayo amin na po nga buybuya, iti da iti nga aldaw na imbaga po nga pa nagbuybuya yun. Da kayo nga 70 apo. Oh. Dahil dito YouTube channel din ng TV ang kakabsat. Happy watching, makita lang sa salanat. May sabay nangapak kang kunada premium ang damot agarod ita din nam awan nagpasulag day naraming kumet amin apagragsakam ngeman niya din subad mo sinatamlaing to'y pusok di mo inilala na puno ngayat ko. Karing kanya't tingkat tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Hanya pa'y tisar-sarbina, samit na langem-langentap, awan amog, anak ka basulaken ka. Italin na awan nagpasulat, tay naramit kumet amin, apagragsakan. Ngemanyan insubat mo, sinatamlaing to'y pusok, di mo inilala na puno ngayon ko. Kaning kanyak
langenta awan amok anakabasulakin ka dita din na awan nagpasulat dahil pa'y kuamin akabalat dita din na awan nagpasulat kat ng perdi ng waswas kiniyayat ng keltay kadagiti harapap sa muri nga isa nga mong isangit posing kun. Di ba kasjay? Ang sangit yan kanta. Masapong nga lalain ka i-dramatize mo tikang kanta. Ano medyo mapan nga aslangat pay paiso. Di ba? So nga giti apo kang kanta kiti magi-contest ka kapsat. Masapong nga igunay-gunay yo ang anak katagal nga aslata. Daradag. Isangit bulak ta ko na. Lydia Garcia, hello Joy Rodriguez. Kasjay, pakpakasi ka ron nga, dita din na, mawan din nagpasulat ko na nalardiak sang sangit ka kapsat. Masapong nga na, kanta kayo kakapsat with feelings. Dita din na, mawan nagpasulat. Kaneramit kumet amin apagragsakan yung manyat insuban mo sinagtamlaing to'y pusog di mo pinilala na putno ngayat ko karin kanyak ka tinalikudan martir a pusok na ikalang hanya pa'y ti serserpina nasamit alangin-langenta awan amok anak ka basulakin ka kita dem na awan nagpasulat time pa ikuamin apawailag di taden na mawan nagpasulat sikat ng peri ng waswas kiniyayat ng keltay kadagitiya harapap kita din na awan nagpasulat tayo pa'y kuamin akabalag kita din na awan nagpasulat sikat ng perdi ng waswas kiniyayat ng keltay kadagiti harapap kita din na awan nagpasulat time pa'y kuamin
aso na kakakapsat kas lagpakpakasihan. Mga simbiyag ko tahan nakpanawan, awan ti basol ko king kalakay ko kunana. Ayan. Nagluwasi tak. Ay, po na kaya po. Juliet Umbay, Evila, Venus Koy Organisa, ni Marinel Guillermo kakapsat, kan kagayem. Dahil po, isang sagot ko kata kayo amin nga, kuya, amo yung kakapsat kamin, narigat kakapsat akasla nakalkali ganito nga papakontest ka siya nga host ka han naka jak amo kanta ka amok basit kanta pungom saan na nga nalaing tanog kyukak agpalakpak kay latanata agpakpakatawa lang ti ubra kada kayo po mangliwliwakin mangrayray aw mangikyat ti bambanog yu amin nga OFW ken pakayramanan met amen dagiti apo nga taga Pilipinas dayto ya po nga programa to inumotibiyangket para kadagiti amin nga OFWs nga amok nga kapada ka po nga agrigrigat dito abroad nga kuna manen tauray apo no kakasi kami apo nga marigrigatan ditoy dagiti data Pilipinas apo nga nagimas ti awat-awat da kada tapos da dan nakapila da DJ Cebuana kada Palawan kada papananda giyayen Palawan and whole year apo nagbeker pa agpadala si kastay apitik may nagsweldo masapol mi ti kastay wan bagas mi awan ti and so on and so forth masyo do takno ko kasi ti baga malagip ko kuna iso nga narigat ti biyaga po ti OFWs iso nga da kayo apo nga data Pilipinas masapol nga makikooperasyon kayo mo't apo hindi kami tumawagan hindi kami nagpawitin kastay awanan si damin kukunada apo ko nagsaduda mo agmula kamotet di awan si daunda di ba sino apo ti mapasagidan dita Pilipinas? Na nga mang bagbaga tinaganon apo ngam dayay apo ti dialogue dagiti data Pilipinas ngam dati mo ti dialogue mo dagiti OFW apo anak ko inang ko anak pa nagsweldo yuray yu atag sweldo nakto sa nga Domingo pawitan kay tungin sigida kung kunada ba adamo dagiti duma dagatangon mo ka gatangan kan saldada ng OFW oy bayad ka nagpawit sigida apay nalakati agipawit nga awan oras na bat da kayo mot apay amuyo nga hami nga kukwati oras mi apo tano madabati trabaho agiti amo mi apo iso nga hang kayo mga kaslagsa sa umot nga da kayo data Pilipinas nga kaslakalkalingan kakabsat ng gagayem ta uray inang yo kabsat yo no tatang manong yo dagiti dadto apo nga OFW ala po ko makikinawatan kayo mat na awang kwartayo kagin inot kayo iurayo apo nga agpawit tahan na mga talikudan ti obligasyon da kada kayo apo nga dagiti OFW so nga apo ko maawatan yu mat apo ati sitwasyon min nga OFW tanong maminsan nasapa kami mga agsweldo tanong maminsan no kamoryot dati amo mimat aka medyo naladaw isang anusan nyo no kwa binnaton nyo dagiti barbarakos yo ang kayong tas lakay kalkalingan nagbayagan nagsweldo nagpawit pa ti karubang kakabsat tinji gayem sika inganatang kapay nakapawit kung kunayo nagsat ti mang durab ti yung iwat no kakasya kakabsat no gayem baglaki din ta ang agsasaw ni inang ko tana magpapawit tawa mo ti pawit ko di ba daduma da kayo no sabay ti sweldo apo tawag da nga tawag hello mama hello kumusta ka kasano biyag mo ti tabro kastoy gayam to no and nagsweldo ka apo ati gatang ko man sapatos ko gatang ko man tiglalo kastoy pag birthday ka dati ati pa regalom kano kini kastoy naganak ni kastoy kumasapo na ti kastoy animalong ka kabsat kang gayam kakasila ti OFW won saan da kayo nga OFW ako di kayo apo magsakit ato tiyang ko magkatawa. Di ba mo? Di ba? So nga da kayo apo. Gusto. Dati bagbaga ka na kayo. Adwen admin ko na da. So nga da kayo mo nga ala adamot agahang kayo mo nga ala dabo kaputa mo yung adda sweldo ni nanang ko ala. Pawit ka man ninang tigatang ko ti bangbanglo ka dinodel ko nga nataas siya nga sapatos kadaglalok ti baga patapadamag pagapagatang yu apo hanga tumaktak kini inang yu ti kwarta kakabsat kang gagayem. Damapan jay bagatan, damapan jay amyanan, damapan jay laod, damapan jay daya kakabsat, mabingay-bingay. Siyempre, amuyo gamin mo da kayo nga data Pilipinas, ala, plus kayo nga plus. Hang kayo agmay noson. Api, hang kami manganan, hang kami nga wanti kuan mo, gumatang damot. Ati pagardyod da kita nyo, nagdidad do mga OFW, handa pa yung makapapukisan, nagatidagti kita bubuda, yak amo no pukisan da, tatababa.
Yung bagla nga po, tatidog tibok da, di ba ba, yak amo na titidog na saan? Na mapukisan da pa, iti bambanog ng piman, di ba? One sir, aman sir, kunada, di ba? Dati ti ko naman istorya naman makasuyo do tak kakabsat makapong tuta no kasto ti istorya dagiti apong nga data Pilipinas no kadagdagon da kayo nga pagpawitin mga pay oras ala kay papawi mo no do may nga Domingo na ay hindi ka nagtapos ala kinsenas ak pagpawi manen apay kinsenas ka agag-sweldo po dito da duman apo among kada kastoy katangan kano kastoy masapul da kano dai nang kwak agpakas advance ka man mayat ano kaya ada kuno saanan nya garod pagutang kuno ag ka ti Domingo mo ta makita mo tay parayad nga gayim mo dijay parke ka bilang-bilangan na kwarta oy gayim mo masad kanto magayiman pabuludan na manggayim ko masapul tay anak ko gayim tabayadak to nagtapos into nagtapos manen binayadam di ada bayadam mo kakinsenas pa lang ini kamon into tapos manen dumawa da manen di pawi da manen animal kayo kun ako no siya ako kakapsat nga gayim pay so datoy kakapsat nga gayim so nga da kayo mo dita Pilipinas apo kakapsat nga gayim hangko ko bagbat inagnagan nyo ngem makikonsiderasyon kayo apo ta puti kay ano sama ka sila ATM nga no impa no insuksil yo dati ATM to ubot na iti OFW ag takita kwartan saan kakabsat kung gagayem tanong da duma agburis damot na iti OFW di ba ay nakarami da man istorya ang kakausap posto ta ko naman Sir Gunada Safe Garcia ag sagit dati tiyang ko apo nagpagkatawan correct ko na paiso api sinutihan paiso ti sa kakabsat ta ado no sabay ti sweldo kida po naglambing dagi din apo nagmusta ka inang kasti inang madamdam ko nang ati dagatag kay kastoy masapul ko ti kastoy ne awan pa ti kastoy ni kasjay na nang naala ka Mildred manen so nga awaning kakabsat na naala ka man ti body language ka si kanto nga napto nung ti panagpuspuso ng OFW uray na awan lawen apo dagay kwarta ning inang na mo apo ngay not utang na kantay gayim na mat nga tay gayim na mga medyo da pangpangas na mat agpautang na dapay agpa interest ak lawon latan sa mga bulan nagipitan nga slakan yakon na zero balance di ba kunang kakabsat ng gayem papanampay ti OFW da kayo man pa lang OFW ti marigrigat nga wang kwarta na kung kunadan na nang nariga nga talaga apong nalalaka ka lang nalalaka lang apong agi remedyo ti OFW ta syempre times 15 times 55 kung kunana mo kada times 75 kung kunana malaks no nang inati palit di ba kakatawa kayo payso po buris nan kunana so nga makatawat tin pinapalalos nos pasel narigat apo ti iso nga amu kakabsat siya garod ko datoy nak abroad datoy agla-live nak ti abroad kakabsat kung gagayem ina nga wanti kastoy wifi kadang lalok ti bayad ti kuryente bayad ti aglalok alay bagada mo aminin kakabsat awan si dami awan ti bayad kadang ti baboy kadang Pay problema pa yamin dagayayin makamuda mo tinang remedyo animal dagituin kay mga ano kanon ti baboy in kay galat ti balang aba dagitay in kay mabaling kay magbugbog apat tawin ilako yo data baboy yo tay iso ti gatang yo ilako yo ti baboy yo tay iso ti gatang yo ti kita mapayo kuna ano daduma no kwa Agoy boy ada milita. Di balay kakabsat. Dati apo ti para kada kayo amit ado tinay sermon ko maulawak Mildred. Ilek na makailek ka kamet sir ko na ni Eric agpay sumat apo ti bagbagak. Tahan na nga agsal sa lawasaw dito'y kusto. O alas 3 ti parbangon. Para kada kayo apo nga ilek apo. Awat yung ka oras alas 3 ti parbang mangigmo samit sa miweng niaya may sa papel na siraya ta si bay mo
Ako na ay ayatin ka. Di may sa anang pedyan ka, ket puso magrupagyan ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain penaka, tuy kantamang sakit tapuso. Siya tagayuken ka, naminawan kapadpadan nga dagkaunggap, awan makabulot nga dagat tuy puso. Sikalaeng biyag ko, naminawan kapadpadan nga dagkaunggap, awan makabulot nga dagat tuy puso. Sikalaeng biyag ko. May sa Kumusta kayo di YouTube? Naputol ang kakabsat ng gagayem. Naputol to ito yung live ko. Kumusta kayo ako dito yung YouTube channel? Di Princess Joy the Vlog. Nakayamin na po ko dito yung YouTube. Ni Princess Joy, ni Michelle Mateo. Hello mga ka-admin ka no. Hello, kumusta kayo amin na po? Hello to Renalyn Domingo. Nalawa ka na kapag-ibig usa, pagpapawak ngayon bigbigat, luwi tirabi ikatagmamayata, nalawa ka na ipagdiretswan. Hello to Kalika Oribelio Flores, Sunny Garcia Valdez. Ang kapit ipakasarakan, nalawa ka na Mabalin na baliwan ti kanta ti contestant, pay lang. Mabalin pay lang. Hello to Myla Rosario, hi po. At kaya po kasi balik dito YouTube channel. Thank you very much for watching. Nakayo po ka dito Facebook page. Pangasi yun na naputulak ako dyan live ko muna. Pangasi yun po tayo, i-share yun ato. I-share yun amin na kayo po nga 33 apo nga na-online. I-share yun ulit. I-share yun ulit apo. Share ka at pa-question ako na po. Hello Sisi Mitchell Konani Myla Rosario. Happy watching ka na kaya amin na po. At thumbs up kayo. Nalawa ka na ipagdiretswan, nalawa ka na ipagdiretswan. Shout out watching from Hong Kong kono ni Rodolfo Acosta. Hello Rodolfo. Watching from Hong Kong, Rodolfo Acosta. Watching ka na kayo amin na Hong Kong. Vanessa Ugali Guzman watching from
UAE pa-request man dagiti mensahe na ayat ko na nakakabsat kindirayem. Mensahe na ayat kakabsat. Dahil po iti para kada kayo amin nga awan iti labas na dati po iti para kada kayo nga buybuya po. I-share yo apo, papakasi na kada kayo, ag-share kayo apo. Tinag-request apo ti mensahe na ayat. Dahil ito ipagsagot ko kada kayo amin nga awan iti labas na ni Mylene na Villalon, kastamad ni Seri Joy Payet Aglipay, ni Mark James Tungpalan Pasaraba, ni apa niya kidwanan. Da kayo amin na pong agbuy-buya, ingawan iti labas na. Dadi apo iti para kada kayo amin, dyan, ken internet, dyan, porque kipaso. Dahil apo iti para kada kayo amin nga awan iti labas na. Agoy kayo ta, Descubre, analiza, planifica, opera. Dadya po iti kada kayo amin na pong abuy-buya, datoy, ati mensahe na yat, naputol. Watching from Israel, Florido, Pagurayan. Erinet Lydia Garcia, kastamat ni Elianet Nyatoy. Elianet Nalin Torres Prato. Shout out Hasmin Amigo Peña Lavera. Lydia Garcia. Mensahe na yak para kata kayo amin ako. Nagmoin ka may mutek-tekan kay papanan ko'y napuno nga panagay. Hello po Elisa Nicolas. Hello Roderick. Good morning po nana. At kami Hindi nga po ayat nag-stick mami. alikas ni Karayo. Lakena Caliboso Lisa pa-shout out naman po. Ay bituin walang maningning Majensi Villalon. Hello to Christine Ragunton. Gusto may lang. Nakayo ako nga nakayo ako nga 58 nga naka-online iti dahi nga kuntaway pangasi apo tayo i-share yuman apo tano agba umadupay lang dati nga agkakadwa tayo apo. I-share yung tanaputol na kanda tayo damdamo nga live ko apo ta medyo diyan mo nag-automatic shut off dati cellphone ko. I-share yung apo. Go. Isang nag-share hang mga bakapon no mga bakisona maala natin question madamdama tanga nag-share hang ko nga ititinabag na. Sa sinupay ipangyawatan Mudilaing si Ay, Tupeli Carino Acosta, good evening. Nana. Shout out po from Hong Kong. Rakman, Rakman. Pandan. Hello, Rakman. Maribel Eslabon Lizardo. Hello, Ana Jaime. Thanks for watching. Christine Ragonton. Riva, Laida Jopoder. Happy watching. Malimbi Villalon. Kasama si Video Operacion Soriano. Landingin. Nakaya po dito YouTube channel. Kumusta kayo? Si Bibiyak kay Pailang. Thank you kada kitiya ay numa po nga dati YouTube channel ko numa tibiyang. Ay to ay na rep Nalin Torres Prato. Christine Ragonton kada kayo amin ako pangasi yung share kayo. Naamok pa rin na siyempre na dati first nga live po ako. Narigat pa rin pasangpot na kiti amayat nga kuya ko nagdangag. Share po. Shout out kay ni Ate Maya nga madama nga agikat ti upat ko kunana. Hello May Aleste Besamot. Kakadwa ni Catherine Escalaw nakatot itaabay na. Nagsiyata ta para ikat ti upat ni Manang ni May. Shout out po kuna ni Aldrin Miguel. Aldrin Miguel. Hello Malin Villalon.
Kasama kini Lombera, Kalibuso, Lisa, maraming salamat po. Eloisa Pasis Danila. Na-share ko ko na. Yaman ang apo kada kaya kami nga po ya. Kaya po nga 70 nga buya, i-share human na po taksob di dagiti kakadwa tayo nga buya dito. 70. Alawan, questionan. Question kapsat kang gagayem. Datoy apo? Ti para kada kayo amin. Question, ready. Makita yo po dati karabasa. Karabasa. Pugpan nyo naman ti bilid na. Nakayo dati YouTube channel to may tubiyang number apo ti panyo ditoy. Ngam dita YouTube apo hang kay kagipibanti number data YouTube. Dito lang Facebook page tayo. Dita YouTube pugpan nyo apo naman ti bilid na. Bilid go. Ay punto amin adungok ayatan nakuti na palalo. Oray kasla pro pa akabalyo imbag lang sapsap kita klatigo no din to pa lamang ritna dildilat to pa tibilbil na akas lang to man tayag gelgel no pati maladaga no datan to aduwa bilang tiyak kagasan no bilid no ko na nakasab lilig aji bilid nga baga po lilig go di kan tulong na no aglatinitoy then na harap man la ilo toy mamindwa kailangan sira po two times kailangan sira po hello to Ferdinand Fernandez Cherry Sotelo Acosta. Nugatan ko adwa bilang tiyak kagasat. Nang namaang ko di kan to pulos at ligat kanya. Di kan tulong daang wenno agla dinitoy. Den na tanap man la ilo to'y sinangal tamayat. No siyak to ti agayat. Pilyet to tay napintas. Pilyet to datay balkat. Ay nalaing nga umanap isuntot senyorita biyag nanto tay kasladunya amin nga oras to ket kukwana pagsirbyan nag-agluto aglaba ita ay punto amin adungo ayaten naktot na palalo oray kaslakrup pa akabalyo imbagla sapsap kita klatigo no din to kay lamang rikna gelgelot to kay tibilbil na akas lang tuman tayo. Hello, katakayamin na po nga 79 nga naka-online dito Facebook page. At yaman ang katakayamin na po dati Barbaro ako nga simra. Kaya nyo, nakita ang seryo. At nakita ko nga nangabakain. Ayang kakapsat ken gagayem nailin pa pagutalan Morgado ni Peita Marie Tabalno. Dahil apo iti para kada kayo amin, awan iti labas na, manso kayo apo lang sungbat, gure kayo ikang kayo apo ti time iti sonata yo. 84, tinakonline, nagadu kayo. Thank you very much kami, anas siya apo, da kayo apo nga OFWs. Da kayo apo nga OFW nga pa nakapalo, i-follow you dahil page ko, manja kahit like. Obisla, isang sagot ko kada kayo amin. 89 viewers. At kanubyo ang natayan ay apo na kaama. Mayat nga ikinikin ako. Manimay. Romansa ay nagtanang kanayon na naiyaplan. Dahil ti pamagina macho guwapo ako na Ito yung YouTube, mabuyalak ka na lang. Tatakal siya alak iti YouTube. Araya itira iin at kanopyo ang natayan
ay apo na kaalayas. Duruman sa ay nagtanas, kanayon naiyablat. Dahil ti pamagina, Dakugel ko ay ako na karig na paitay ban kasar. Hello, the Junior Biernes, hello. Asawa ko. Anyan Ngani, abis lang, gani anyan abis Gina. lang, Musta bakit? nagmayaten abis lang, Nagmayatan mabislan? anyan abis lang, anyan abis lang, nagkakelen abis lang. Hello, Myla Rosario. Hi, Team Abangers. At tatana Dito'y YouTube channel kakabsat. Awang pa'y tinakala. Ape nagtit kayo din number dito YouTube. May strike na kita. Anyan abis lang, anyan abis lang, Hello, ablaman na. Hello, sir. nagmayaten Hello. abis lang, Tinya ko na ni Sir Errol. anyan abis lang, Kasya. Hello, Errol Juanay. kelen abis lang, Sir, ape nung anyan natayag ka. abis lang, anyan abis lang. Natayag ka nung kutakal ka na. Kung nata. At tanay kumagat, nagsakiten ti aplat, tayo ang tayay ay Isagsagot ko kay Sir Errol Juanay. Tilinawa pa rin kagayan tayo. romansa ay nagtanay, kanayan na naiyaplat. Mano, itipilit tayo kalabasa. Di pa magina, macho guwapo ako nata, karit na paitay pan kasar area itira diri. Ay, Christine Rabonton. Anyan abis lang, nagmayaten abis lang, anyan abis lang, anyan abis lang, nagtakelen abis lang, anyan abis lang, anyan abis lang, at tatanay kumagat, nagsakiten ti aplat, tay bislak ay maulawa, anyan abis lang, anyan abis Ay, kulak TV slack lang ako ko pagilo. Pagilo. Ako nada di pa-question ko yun. Manggit kayo apo, di mabalin nga pagilo. Kulak ko bislak ano kada bingkol. abis lang, anyan abis lang, anyan abis lang, at tatanay kumagat, nagsakitan ti aplat, tay bislak ay maulawa, anyan abis lang, anyan abis lang, nagmayaten abis lang, anyan abis lang, anyan abis lang, nagtakelen abis lang, anyan abis lang, anyan abis lang, at tatanay kumagat, nagsakiten ti aplat, Dajay kakap, bislak ay maulawa. dajay kakapsat iti kantang na pauluan, kinanta ni Clarissa Bulan, ay iti Liliwa Rayaw ni Ilocano iti Isabela, napauluan iti bislak kakapsat ken kakayem. Alawon kakapsat, tinangabak, agbilang tay tatta. Dahil ti apo ti parakata kayo habang abilbilangan tayo tililig datoy karabasa. Karabasa nagkulnat nagimas kakapsat. Datoy parakata kayo. Da kayo apo nga mailig nga mapamakide di Campo Santo. Datoy ti parakata kayo amin apo nga wanti labas na. Dagiti agbuy-buya. Hello to admin May Ascado. May Ascado kakapsat. Hello naulaw tay wifi. Ay na, ikot nga ikot awan met mabuyan ko na nakakabsa. Campo Santo. Unak no apo di jay, lang galiera ti matadyan. Pati gayam jay Campo Santo at da matadtadyan di jay. Adut nga lagsak, babasit, ababalay, dot-dot kot sumsungkar, hindi makabatugak. Unot pa sir. Hello, Ma'am Aloy Ginta Alonso Paliho Tamayo.
Hello to Junior Vesperas. Kaputi-buting ko, ket intortured ko. Iti na nga ba kakabsat? Nakarintuming timang. Dati mapamakidede di Campo Santo kakabsat. Kunak Bilangan tayo po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di mo na po nga nakasungbat. So, ngawan sa bali ni Cherry Sotelo Acosta iti Madrid, Spain. Congratulations, manang. Congratulations to Cherry Sotelo Acosta. 11 nga lilig. Ato ti 11 ngam na o dita kakapsat. Imo na ni Cherry Sotelo Acosta iti Madrid, Spain. Kaputi-buting ko, ket intortured ko. Nagparintuming timang adak iti ngato. Kunak no aso at tataon to'y abay ko. May sa Ay, to Shailene Yoma Arabot. Kampusan ko, di ayan ko. Paglemingan no sumro to'y arem ko. Kampusan ko, di ayan ko. Dikigtot-kot nakita ni San Pedro. Kampusan ko, di ayan ko. Laglagi pinyo kakabsat nga amin nga mga bak iti tayo nga gundaway kaputan ni admin na Maribel Lizardo Eslabon Lizardo apo iti sponsor tayo iso nga mismon to iti manglod kada kayo amin amin nga mga bak iti tayo nga aldaw ngam dagiti nga papag tinaglabas apo lodan kayo madamdaman no malpas ti lod live ko bumabanag to apo taban nagpalod dagiti apo ni Sir Errol dagiti ni Catherine Cantor ni dagiti nga apakapo nga ni Parek ni Rizlin Parek kakabsat ada lodan kayo madamdama malpas ti live ko apo buwa nakagpalod Inak nagpasapasya. agsala kayo pa yapo ti Campo Santo Abot na lamsak, babasit, abak-balay. Dot-dot-kot sumsumgar, hindi makabatugap. Taad-danap, taul, kendang sit-sit kanya. ay Elinette Nalintores Plato naudi ka kami nga kapsat 11 Nagparintuming timang adak, itigato. Unak no aso at tataon to'y abay ko. May sa asansil mo, lalaki amang limlimo. Kampusan ko, di ayan ko. Paglemingan no sumro to'y arem ko. Kampus ko, di ayan. alawen next question na po ka pa iti pa question ko pugtuan nyo no anya tinagyan dato iganak nga pangrekado kakabsat klase iti pagrekado kakabsat go Alibut, yan kapi. thank you Sir Errol Juanay Adda. alibot kinikapi naglaban ta kakabsat 12 pulgada. anya dato iganak kakabsat anya dato iganak Abal-balayan na. Malagit na. at yan Miguel sana may lot Katay nutag duma. Ada kape ninanang ko. Nangisit ada may saga ampas na. Ay, ampas talaga. No mabisin ang labot at liwat na. At dilat-dilat mga makita da. Namin minsan nagsarap ta adwa asino alibot ken ka pinagubalda jay ulo jay alibot ang nanana hello kumusta kayo po sa YouTube pinagdardarang apay-abay bakit kunani tatangko itan kakaasin ay kay alibot ko anyan nga ulpit mo apay intulog mo agraman jay ulo isa pinalipit mo baso mo ula kay sumbat ninanang ko apay pinalusot ang kakabsat at ito ang tawag mo
Sa dayti may kapik mabisin unay pinaasidig alibot at araken mo. Hi Sir Buddy Corpus, Ate Grace Arconado. Hey Sir DJ Ness, hello. Happy Celestine X, hi. Namin siyang nagsarak na agawa. Siyang talaga ang libot ken ka pinagubal-da. Jay ulo jinipambinag na nana. Jay niwan Kakabsat kang gagayem. Dahito hindi ka na. Dito muna ni, kita sa YouTube, muna ni Mrs. Fatima Florido Villaflor. Congratulations manang Fatima, Laya kakabsat. Laya nga nakapagdararapang na. Pasumuula kay sumbat ni nanang ko apay pinangluto panday tataraken mo. Sa dayti may kapit mabisin unay pinaasideg alibot tataraken mo. Apay bakit ko nanin tatang ko itang takaasin dayti alibot ko anyan nga ulpit mo apay intulot mo nagraman jay ulo isot pinaipit mo. Pasumuula kay sumbat ni nanang ko apay Ayan na po tayo talipot kang kapi, naggubal da kano, tayo diti pala kada kayo amin na po, tadama ka kaulaon. minsan nga aldaw panagkuy-kuyog ka napuwanan kinaragsak ka lawang patinggana doon sa tiyak nilang lama nasinaan ka doon wakti at patingga ika'y inat marikla. Congratulations to Mrs. Fatima Villaflor at the puso na kakabsat. Ino na ang datoy. No, muyo na po. Insigida nga ipanyo. Taboy-buya ako no babasa. Nagiti comment nyo. Nanya man iti makita yo po. Automatic at paspas kayo nga agsungbat. Ado pa ya po ti pa-question ko. So nga an-anusan nyo. Ubukayan ka Ay to Geneva Reyes. Mayas ka to siya kumaseri bakak pero adamet ten ko nana. Katakiti amin na po nga makiayayam dito yung Facebook ay dito YouTube ko po at dalayan ni Banji Paliwanan ng naudi ka ading. Ay muna kami ni Fatima Villaflor dito ay Facebook page. So nga better luck next time adupay. Next question. 50 pesos free load. Hello to Mari Gumarang, Aileen Giang, Hasin Kunaga. Kada kayo amin na po kada to YouTube channel. Thank you very much for watching. Mapan kayo di page, mapan kayo dito ang sub-subli kayo. Ani kay kami nga pauna, mauna ka. Kakabsat kang gagayem, dahil dyan tiyan anusak nga isagsagot ko kada kayo amin nga buy-buya. Ket ita, sumaron na po nga question ko, nga pangabakan nyo iti 50 pesos, preload manen kakabsat, 50 lata. Pugtuan nyo, no, anya nga prutas, dahil ito'y sa salutag kakabsat kang gagayem. Go! Dahito ya po, ang nga prutas dahito sa salutag kakabsat kang gagayem. Go!
Hello so Aisa, Wamerga de la Cruz, na imbang review amin na po ko na ni Aisa. Congratulations ako na ni Aisa Bolando kakabsat ko Ehipto, mangga kano. Papaya, apple, saba, grape, saging, orange, apple, Aisa Bolando, Ehipto, lanzones, sandya, oranges, kape. Hi to Merily. Love call, may sagsagot ko kada kayo amin na po nga bulbuya. Iti 59 nga naka-online. Ag-share kayo po nga naudi nga nagbuya. Amin nga mga bak-apo dito ay masapol nga ag-share kayo ta check up ti volume madamdama tanuhan kayo nag-share po. Awan manintay na ba iyo. Hello mahal. Si kakadin na ito'y mabayaksan at ilausan ta sa puno. Di mong susumbatan nagititext ko kinita binuat ka sa bali akatitext mo itan nalawalawag kumano ipod nun kanyag-yag ko takno lang mo di aramidit ko nita. Sorry mahal, pasensya ang lakuman. Mandarin saba kalamansi. Naawan na mi. Saba-saba. Naimas ni saba. Lalo no morosa. Ko ita. Hi, Sir Errol Juanay. Still watching. Hi, Sir Errol. Namatulog ka pa lang? Nakatulog ka? Lobo. Pinya ko na ni Clary Tarot. Oh, money. Nakabsat ka kagayam. No, adaman muna nga nagsungbat ka. Da kayo amin na po. Isiin no na dahito ano. Sinuti mo na nga makasungbat ka po. Isuti mga ba. No makita ka din nga ba. Tayo munan. Siyempre, isuti na nga ba ka na po. Ada na alakon. O da kayo amin na po nga nagpen. Nagsungbat ikastoy. Ngumnyagin mo na. Isuti na nga ba. Nung makapag-text ka, masumbat ang message ko kanina. Ang klaro itata, kayo may sakin may sa. Ang mukha mamiss ko, basta uplitin ka. Ay nagbigatin, ayan umayadayo ka. Mayadayo, itinapategen ka. Di mas maalan, nga iniw tuken ka. Ket iti cellphone, ta iparik na. Kakabsat kan kagayem. Agpaiso ako nga kasali ti YouTube channel Tinunod TV yang iti dito ka kung taway kakabsat. Dito ay kaputay muna dito YouTube, muna dami muna dito ayan ti Facebook page kakabsat. Ikakita ti sagdo sa gaysadan. Iti Facebook page nga nakaala po iso ni Aisa Bolando Ehipto. Iti YouTube channel po iso ni Michelle Mateo. Saksi 50 da kakabsat kinabak. Okay, thank you very much kada kayo amin na po nga nakiparticipar ni Aisa Bolando Ehipto ken ni Michelle Mateo. Congratulations. Saksi 50 kayo. Naalan Advin Maribel. Cellphone, tayo palit na. Ay nagbigatin, ayan mayadayo ka. Mayadayo, itinapategen ka. Di mas Nga, ako na ni Odette Gemma Judith. Naudi kayo magkakabsat. Iso nga, da kayo amin na po nga makiparticipar, paspasan nyo kami na po iti ag-agi kwa.
Dahil apo iti sagsagot ko kada kayo amin nga awan ti labas na, da kayo apo nga buybuya, da kayo apo nga makiparticipar nga agangganas nga makiayayam. Dahil apo ti para kada kayo amin. OFW kan dita Pilipinas. Shout out from 11 million ko na ni Princess Joy Tablak. Hello, Michelle Mateo. Sari-saring problema ang sa ulo mo'y tumutulta. Lahat na halos ng paraan tinubog mo, ngunit di umobra. Tumawag ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Di mo dapat dibdibin. At huwag mong masyadong isipin. Ibangin mo ang iyong sarili. Thank you very much, Marian. Tawanan mo ang iyong problema. Tumawag ka kahit hindi. Tawanan mo ang iyong problema. Happy watching to David Nick. Hi, Joanne ko na. Happy watching kini David Nick. Kita Payagan West Ballesteros, Cagayan. Ni Faith Marie Tabalno Gumarang. Kahit Tukia Kara Iji Imata. Kanyang kakaibigan. Salvador Antoinette Collado. Tawanan mo ang iyong problema. Mong isipin ng todo. Baka ikaw ay maloko. Tumawag ka kahit hindi. Tawanan mo ang iyong problema. Good afternoon, watching from Saudi Arabia, Lynn Batukan. Hello, Laina Sabado Palacio, nice sir. Idril Miguel, nakakagaan ng pakiramdam. Bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Dahil kakabsat, ititawanan mo ang iyong problema. Da kayo apo nga OFW, Urenado ti problema yun. Bumasit, da kayo apo da kayo dati YouTube. Kumusta kayo apo? Aga-aga thumbs up kayo apo. Naman ng tao, di mo maintindihan at di mo malaman kung saan ka tutungo. Kung nakamit mo ng pangarap, pa rin masiyahan. Kung paris mo'y maramdagan, limot mo na ang iyong pinagmulan. Bakit nga ba ganito ang tao'y walang kasiyahan?
watching kadagiti amin na po nga 59 nga nababati kastamat nga 12 dito YouTube channel to mo tibiyang Grehelma Aulo okay lang sir kunada. O buhay dagito madam na matapik yung dati nga o buhay. Kaya po nga OFW tungnog ya daya akser mo makanda ito nga kanta. Pangadaan nyo, ti sermon ko, apo nga nakaayat gusto man din natin pagpagakanyayaw. Ang sermon na kilo to, Robelin Mila Sidron. Bakit nga ba, Yelin, ganito? Ang tao'y walang kasiyahan. Princess Joy Tablac ni admin Princess Joy Tablac. Dato iso na page dato tay YouTube. Duwan sa ti pagbuybuyan natin ka naka. Salvador Antoinette Collado. Happy watching kada kayamin ako. Nangyuapo dato yung kanta. Dato yun natin kung kunada nga agbibisin nga nabima ng kakabsat kang gagayem. Amo ti sanga bariwan, amo ti kalugaran na kakabsat nga naggapuapo iti marigrigat. Ba pada nga balay iti balay na marsuod. Matintin nagtitawa na nga may dinagabrod iso ng kakabsat ni. Permimot ti pangasnan kakabsat kang gagayem. Fuera de los buenos kakabsat kang gagayem. Adu ti kastoy nga tattao tanaraman na lang basit apo tinag-anam ay nakaabro di sunan napadasan natin nag-aeroplano naglugan ti aeroplano apo kakabsat kang gagayem apo nalipatan ng mga iso ko may isang apo brain goodbye pobre naba nang naktatan agtultulid ti kastete biyag agtultulid idi na pobre kami tatanaba nang nak awan ti amokon ko na dati kakabsat nga tao hello nga hello to Armida Gale. So nga dagiti apo ti kanta dagiti medyo napapangas nga tattao lalo dagiti apo naka-abroad pa o perme. Nagado apo ti amok. Ta siyempre amok apo pobre na mo la pobre na kakabsat oray gata pobre na palang narila duma apo nga naka-abroad. Fuera de los buenos manula sweldo na mo ditana na panan na Hong Kong no Singapore kakabsat kang kagayam. Ala nagpigsa mo ti sawaw ng kakabsat kang gagayem. Iso nga, pangasiyo da kayo apo nga OFW, tauray no naka-abroad kayo, apo hanyo nga ipangas. No pobre kayo manide, hanyo kadimot. Ang imem mo nos dagiti kakalugaran nyo nga na pobre ta. Uray no naba nang ka uray si katika pera uray no si katika ba nanganan apo nga pinaruswa amudan tulat nga si kaka pobre ka tinagapwam. So nga hangkaw nagpalpalangguat dagiti ko maaputi talaga nga mapuntaan no agkimat takagurgura alaunay kakabsat ng gagayam ay nagbalin nga tao sir uday nagbalin nga tao apay siyempre apin niya idi sa iro isuna masapul kakabsat denggendak da kayo apo nga OFW ta mostly agawawid dagiti daddo mga OFW apaw awan na maamudang kakabsat naka-jacket kada nakakalugong da kadaglaalaokon dagiti daddo mga OFWs ibainda nga nagapuda ti rigat kasano data mo ten naglugan da lang apo ti aeroplano masyudo takno kasta elekon ko na ni Salvador Antoinette Collado sa uwang kakabsat hindi nakapugpugot na nakakursing iso na di na pa mo ti tataramnan ti bagbaginan naka-abroad lang apo kas lamo lakal kalinganan ti animalin nga nakadinlinis kampay idi siyempre bimanangan napadasan natin hindi kapilang nga po ti inuman na taga napadasan natin naggatas ang kani kaslamot lakal kalinganan nga agsasawkon dagiti pada nga mirigrigaton nawa nang nakundi kayam amon kung kunanan tong kakabsat nga kayam elek ko nga sanga timbal sanga sako agpay so ati ko na lang atod ng kakabsat
Fuera dulos buenos, uri niya ti pagbagayo, kakapsat, ape, awanti, amamuyo apo nga, kasto yung nakaabot lang anong ka, Diyos, amom ti balay di, irig mo ti adigi na, tapos biman ang labasitin, kaslamo lang hang magawgaw atan na po, madyak kakasiti, kaya ti kasidya po, dagijay ti dapat nga mga COVID, kakabsat na papangas daunay, di ba? Naka-eyeglass kada nakakalugong ta ngumisit ka no apo nyaki din ti agbibising nga bumanangan kakabsat kong gagayem amma na po iso nga masyudo takdad dumata kayo nga kakatawa dagpay so dati bagbagak ta adu ti experience sa tinumo ti biyang uray no si katay kabaanangan ng kakabsat no nagbaling kan tumo lang nga pobre idi hana nga malipatan nga si kakakmay sa nga pobre no nagililo ka ti bunot idi tagililo ka tatitisyon agililo ka lat tati bunot kakabsat kang gayam kang bislak ko nakidi ta uray no agkapkapi ka uray no agagatas katatan naggagatas ka nagkapi ka lat tati kinurog nga bagas idi kakabsat kang gayam iso nga masyudo tak no daduma sa adu ti napapangas nga OFW so nga kunada gamin dakkel ti pakasaritan ti OFW kanya no agaw awit tayo di Pilipinas kakabsat ta siyempre gid do mga OFW mutan bimma nang dana po gimimiki damot nanti idi agkam-kam da tatag inti tinidor tamot naging kukutsara da kampay dapay ko na knife nan ala nya ki di tagbibising nga nabanangan kunagon ano makitak da diyan nagsya nga batpon kakabsat kang kagayam ko sa agpaiso tako nam ko na ni Armida Gali agpaiso kagurgurak kas diya po tauray no bimma nang kaman hanto nga mapunas iti panunot apo dagiti karubam nga si kayo idi ke napubri kayo agir-irig ti balayo batinti nagtitawa ta balayo kadaglalok no nagidakan to lang ti inakilis nga kawayan kakabsat kang gagayem hang mukadimot nga menos dagiti napubri tamuyo gamin ti napubri apo adan tumot tiyansada nga bumaanang tagidi bumaanang adon tumot tiyansada apo nga agpobre adagiti mga amok apo tinababaan ng idi ay pupubrida mo tatan iso nga dagi di mo napupubridi tayo bima ng dao didak mo idi napubri kami na bima ng nakon hang kay mo mo ko na nagibalas mo pimantay agbibising nga bima ng iso nga tiraam sir kun ni Salvador Antoinette Collado payso kakabsat kang gagayam dati si istorya ta base apo iti ayam mi tatoy no mo tibiyang kapitan iti upat nga taon na po diay lugar ni. Idi da lugar ni apo may isang indigent nagaduka duwanti indigent people na dinagawid ak iti 2019 apo nagbaba ng dang kakabsat nagdadakkel ti balbalay da si kabilangan apo ti kabasitan ti balay na wanti nagprogreswan na ka agiti balbalay di nga ni pa kadaglar ni ay simento mo amin nagbaba ng damot na po mo nagsososyal da ba yun handa pa nga mayabanan no handa mayaban nga makiponsyon no di ka nagkumbidaran idi ka no nagtumtum ka lang nagaron ka lang apo nakita tayo asok nga medyo ada nagungi ka na may da makiponsyonan ka nagpakwakan tamo yabamidang ka ni hagpa importante damot ton sosyal damo dagiti sinalitan ani malan do kamutong mo do ko nam sir pilit nga ay po kitam nagadunga ka kampik tapo nga OFW agpaiso datoy ta hamo nga social damot tan duman na po nga kakalugaranon ti kaya dag pa maimbiteranan baka makaya dapay kumati invitation letter tanong ba makiponsyon no kakabsat kang kayam ta dati didi ada nagtukar ada naganajin ada kakabsat ada tay nagasukon nagungikon uriya mo ayabal di daw umay da mga makipangano may nakakiponsyon ngam tatan social mo ti tattaon pwading masapol mo ti invitation nun handa mo umay pinayaban kung nada kabagyam siyempre no kabagyam mo umay lata mo ten kakabsat kung kaya mabain alaw na daily siyempre isti kumet lang ti kanayon si Dayan Nanser di agusar kan ti knife kuna nasupay anti daily nagaduapol na mabalin lang ko agibalag dito yung live ko kay maysa ako napo dagiti aging BBC nagbibisi nga bima ng kakabsat ngam hamang nga dakas ti buma ng kakabsat no laki di amum ti maki karuba amum dagiti kakabagyam amum dagiti
Uri no bumanang nakasbarigan na po, uri no dati nakabulot, jak pa yung mabalin nga may kantidad dumata, nariga mo tagpawit, apo tapo pobre na mat. Iso nga nariga ti tumulong pa ilang apo nga milyonaryo nakto, may sa tulungak to ida, dahil ti promise ko mat kakabsat kang kayam ta. Apay handa nga may dito abroad nga agpabaan ng kakabsat, pobre tayo latta, di ba? Kakatawa da po. Nala, kunada, true, kunada. So nga, idi, agil ilo dala ti bunot, kada bislak tatan, nagilo da po iti najay, ati papelon, apo, ging kakalingan damotan, dagiti sinalitin, hindi na mo kita gilo ti bunutan, kaputa nagabrodan, nakalugan da ti aeroplanon, di dapay lang iti ti makimat, kakabsat ko kaya biyada, yung mga po, ado ti makimat no kwa. Dato yapo ti problema. Kakatawa na. Di ba? Si kayo, saan nyo muayaban idan? Sir Lucas Jay, apo. Siyempre, kabagyamon. Urihan mo si kinumkimbitaran na po. Umaydan. Tanong aduman kang basit ti handa, masapul nga umayda kas panag, basta nagkinita kayo mo't atawarin na waling paspasarabong, basta makita mo tiro pa da nga medyo agmata-mata, no, medyo naragsak tiro pa da makakita king ka, siyempre maragsakan ka mo't, hamol din nakikita no mga bula manuta uno mo nakikita tapos nagpapunsyondahan ka kay may hamol binayaban nagpuntudan dagiti ni malan nagsiya atin nga kwa nagsiya katawa daga agpapaysa elect ko na ni Mary Lee Custo di ba ay sa bailando ito true kunada di girly temporal kakatawa kayo agpaiso di bagbag apo ta ada kanu agawid pa yun nga nakakalugong lang nun nga naka-jacket hindi na kahit mainitanan na di na kahit mapugutanan di na kahit magpugot apo ta nagapo abroad garod kasamantala idi kaubing na di jay ubingan na napay puking kinursing ka naglalok hampay ang baling nga tao di nagbaling nga taong nila po di na mamamon dagiti kuanan di na mo pagpagunyanan dagiti tattao nga ati aglawlaw na po nya mo dagiti OFW sa nga nagbibising nga bimma na no bimma nang kay man po ang problema basta lucky di at tumulong kayo kun amuyo apo dagiti kabagyan nyo dagiti mostly nga kakabagyan nyo ti kalaban nyo no kasjay ta nya mo dati biya di lang idi mo agot utang kay tisin sinalo minid media nga baga sa ngapulan sa ngapuyan kunadan tumulaking ka hamo maikat ta dayiti trademark mo apo kakabsat kang gagayam so ano siya ka han ko nga ibay na po nga may sana ka marigrigat agpay so uri kwayo hanak nga high headed kakabsat tawre no milyonaryo na apo ado pay ko ti matulungan ko na apo nagmilyonaryo jak tulak mga bakti yuri milyon ditoy Spainan kakatapugpugot talaga pugpugot daydi pimudaw dalaang ni po dagiti agbibisina pugutan adi kadam mo lang nga po rin na po daw adan tumulakam kamanaw dagitayan ti lupo da useless kaabsat kang gayem manaki ko nam sir ko na ni Salvador Adonet Collado kosto lang apo ati bagbagakan kada kayo apo handag sa salawasaw ta useless kakabsat no na po daw hantay mo makita di singit na no nangisid mo lao na dakurat ta isang babae useless mo laeng ajay ado ti kasta sir nga tao kuno ni Armida Gali gusto apo ado nga talaga no bilangem ata 100 na apo nga OFW nga gawid baka 21-30 lang apo iti mapiar nga OFW di 70 kasjay bulastugan pinangasang kakabsat kang gagayem nagpintas ko mati agtira ti agko ditoy agtira ngam narigat kami na apo ti aginagnagan ditoy ta naka-live na narigat tay mangibabain dito nga magpaypay suti baga uray ringudan nyo ti duwa nga lapayag ko kakabsat no hanga kasjay ti ubra dagiti duma nga OFW nga agaw awid kakabsat kang gagayem ket dahito yapot di para kata kayo amin nga awan na iti labas na daka apo amok agkakatawa kayo kakatawa kayo din apo huyo kung nadaan di ba sir huyo kung kunan apo ta huyo tangangam kung nakano siya ti makangag aday niya lati ba niya lang mo ti trabaho di abroad mo nga para kiti kubeta apa yung may kati abroad nga opisina ni Malon
sa may sa di nakabrod hanto mo lang nakabasa ta Pilipinas sumay nagabrod kaya ko pa po dagiti dadto mga nakabrod nga nakabasa nga umay ditoy nga abroad nga nag-success ngem dagiti agitay ampay nga nag high school ang mga nag-grade 1 lang po iti high elementary no naka second year high school sa nakakwa sa agin tatangsit nga agin titingag ay na nang nagsiya nga talimpaw nagsiya nga pasango data rupa na jilikod na data likod na dadjay atasango da jilikod na kakabsat nga gayam pagurgurak ti kasi nga tattao makabakasyon narigat kakabsat girlin na oremor da kayo po nga nadamdamo nga ag online dito yung nga sumurag iti Facebook page ko kanayong kayo agbuya po duty sermon ko kasla nak kumapadi ng baglaki din na po tahan na nga handa nga no ordenan. Dati po di para kata kayo amin nga kakatawa midagali. Yan na po kakabsat yung kayo. Makausimak kata kayo. Dato po kagurak ti kasi po nga tattao. Tahan na nga naba na nga tao. O dati po para kata kayo amin nga wanti labas na tagpapugto na manin. Dagiti OFW sa po nga maululaw na bakasyon na nalastog daw na si kantay kapintasan tanaglabasit day tarupang iday mo anaahitan sinukat ang pinaugedan bukmuan na gulayan pintasag laplapusanan tidakis nahan nga nilagay mo diin ka isagsaganaan saan met angatay pag-ibibiyang mo isuti paglagsakan uday man amin ket kaket na yunam sa mulikot pa ekstensyonam angin ko maisarding mo kuman talakay mo asip-siputam day siltin ng atlon kanyam idibardang isip kapailan ay maulawak sa maulawak sa Mildred yak metel mata mo sang tigtig na imo ng limit Mildred unak no tay ka den na mga sawag tiin ka ipatpatik at dalangan din kan ka di ka paila marmanek da kayo amin na po OFW maululaw na gawamid kayo wala dulis benos awan kumapot di mas pasagidan kada ito na bagbagak ay maulawak sa Mildred yakmet and mata mo sang tigtig na imo na limit Mildred unak mo tay ka den na mga sawit tiin ka ipatpatik at dala ka din ken ka di ka pay lamar-marnek si kantay ka baknangan tilat na pagpalpalay langam bintang oras ka nga online mo selfie kargata timeline kasano nga tamet tay pamilyam timpay pulos nga mapagserbyan kastala ka doon ti upram malangkan diskanto pailan nung kuwat na pa'y oras mo at anang inday tabiyag mo maan-ano na nang isit kudil mo when no narasay takit kiday mo tinapatig may satlakay mo anang aklong kyan kat si bubuo apo daw enday tapuso day tapintas anapud mo apo daw enday tapuso day tapintas anapud mo matugog tayo to, nagtuglit tayo to bigaton ko na ni Odette, Gemma, Judith. Da kayo amin kakapsat kang gagayim. Matulog kayo madamdama. Nga na malpasan kakapsat kang gagayim ta na medyo nariga mo tapos yung ubra ngagpakpakatawag sermon kadag sagit kadag lalaok. Iso nga kasjay kakapsat kang gagayim. Dahil po, ninaulaw ak nga Mildred. Iso mo lang nga kinantala ti naulaw nga Mildred. Kanayon nga maulaw po ni Mildred. Ket 1, 2, inom. Dagiti po nangabak ni Cara G. Imata, ni Eloisa Pasis Danila, ni Cherry Sotelo Acosta, ni Fatima F. Villaflor, ni Aisa Bolando Egipto, ni Michelle Mateo kakabsat, kalpasan dahito yung akwa. Dahito ya po nga
Di nakalapasan tayo live ko apo babalin nyo no amuyo di tati Maribel S. Labon Lizardo issue natin adi pangititan nyo apo ti number yun ta aglod to kada kayo no bigat kakabsat ken gagayem. Nasapa pa lang mayat tibuya ako na ni Adorski. Hello Adorski Sales taga ano ka kabsat ken gagayem. Da kayo apo ni Edna Asuncion Doniego. Hello manang Edna Asuncion Doniego. Happy watching. Tataka man lang agbuya. Karayon ko agbuya diyan nabubuya na. Alawang kakabsat da kayo apo nga dadto YouTube channel to Tibayang. Da kayo apo ni Tabaching tabay hello sir kunana ni Maribel Sir Awanen na lobat na kon kunana kakabsat ken shout out man sir ken ni lakay ko ni Jay Pasqua kunana. Ala, kumusta kayo amin na po nga awan ti labas na, nakagsak po nga pa nagbuybuya, kin pa nagdengdengag yun, dagiti salasalawasa, wak nga sermon, ngam, agpay-payso. Di ba? Okay, kakabsat, dahito apo iti sumarunong nga sunata nga isagsagot ko kada kayo amin nga awan ti labas na. Sino po ti Haywan, kumusta ka? Hello po, sensya, adu ubra ko na ni Haywan, kakabsat. Dahito po ti para kata kayo amin nga awan iti labas na nga aguybuya Arabel Prudencio kata kayo amin na po. Dahito po ti para kata kayo amin. Sagsagot ko kata kita amin nga OFW customer kita ta Pilipinas nga ampay nakaturog. Open your heart to all of those years. Baby, you look through rainbow of tears. You watch your dreams all fading away. This time you're right. You make my day. Years may come. Years may go, but I still love you and I want you to know. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. Someday you're tired of being alone. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. It takes two lovers to be as one. Yan digit na kanutiya kaya ayat na limit kin ni Haywan. Illusions of love, they'll come and they'll go. Trust in your heart, maybe your love will grow. Your silent tears, they're so full of pride. Baby, I know that you can't run and hide. You need love like I do. I hope you want me, I like you, I want you. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. Some days you're tired of being alone. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. It takes two lovers to be as one. Happy watching kada kiti amin na po nga dato'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kada kayo amin na po nga kalugaran dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Nga OFWs, happy watching kada kayo amin na po.
Hello to Odette Gemma Judith. Some hearts are diamonds. Ayang kakapsat iti some hearts ay diamonds. Ada kanu mo puso apo nga, siyempre balito kada mo puso nga timmangken. Ay nya kanyayo apo puso nga balito kuno puso nga timmangken ti kukayo. Agpili kayo apo puso nga malito kuno puso nga timmangken. Siyempre damo basit gawin na po. Baka makaisa ko na po. Hi to Gelly Pinol, Nordy Pilori, happy watching. Baby frozen tears, it was hard through the years. I'll never give up, never one of my dreams. And deep inside, it's my love still alive. And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it will be for better. I'll give you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, no it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love, if I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. Kada kayo amin na po nga buya, nga ampay nga nakaturo. Thank you very much for watching. Hello to Joel Florido Tagumasi. Ang kapay nakaturo Joel, kaimala na karugting ka. Baby, now I'm alone, and I try to be strong, but my baby, I cry silent tears without crying, and I can't hold on to the feeling that's gone, and there's nothing to lose, 'cause I'm playing a fool. When I'm in love, it will be for better. I'll give you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you where it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love, if I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. If I ever lose your heart, mine, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love, and I say, no arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, girl, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. Hi to Nailirak set love ko na nakakapsat. Kada po da kayo apo nga agbuy-buya dingdingeng. Iti live to ino mo tibiyang kakapsat kang gagayem. Ipakpakunak kakapsat kang gagayem. Da kayo apo nga OFW dagiti barbaro apo nga simbrek iti Facebook page iti Liliwa ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano mangmangigan ken mabuya yo apo manipod dito Santa Cruz Tenerife Spain kakapsat tuy pagayam yo adeng kemanong yo apo sa anak nga singer. Aging kakantanak lang apo tauray no dak kumakaya padpadasak para iti pangliwliwak para pangliwliwaken Rayaw ko kada kayo amin nga OFW tamok nga iti dayti nga gundaway apo nakaina na kayon ket nabambannog kayo tinaglabas nga aldaw
Kahit sapay kumaabuta makaitid naktisang kabasit, nga liwliwakin rayaw kada kayo amin nga OFW tano denggen nyo no imutekta kanyo apo datay basaan nyo dagi title dati programa tayo liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano di jayan apo damdaan nyo pala title nati programa apo ko agkatakatawa kayo agil-ilat kayo pagapagak agisim-isem nga slag mo yung may sadita madamdama agpagaak kayo apo kakabsat kong gayem madamdama agsangit-sangit kayo, medyo agluasit-luasit mo dito, ala ka sapay kumaputa maragragsakan kayo tamok dagiti nga babakat apo nga naganan ni mga tidatekon apo. Dagiti babakat apo isuti viewers ko dagiti nga babakat ta agkakatawa da balitad lang nagan ko Facebook ko na nya tiya kadi nagriga aga road 9 balittad tinahan nyo kami nga balittadan kita nagan nyo apo ko narigat ko nga basahin yung hang ko na nga no na balittad ta narigat ko nga balikson balistik ko nakide hang ko nga ibabasa ang kakapsat iso nga ni Odette Gemma Judith kada kayo amin apo naimbag nga rabiin naimbag nga daw yun naimbag nga malemyo apo at dapay nabatbatin na alas 3 ang kakapsat 3 nga oras ko apo nga nagsalasalawasaw dito isang wanan yon ket dahito apo iti para kata kayo amin maudi nga song batkon ay nga kansyong ko apo ko medyo nakabaybayaga kon kaya po ta baliwak. Kapsat, dahil apo di para kata kayo amin. On you, God is feeling down deep in my soul that I can't lose sight. Yes, I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I just guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stay. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's funny for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. My glad to see. Hello, Jess Alvarez Otanes. Happy watching, Jess. Oh, I'm leaving on the midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. But of my troubles and I've thrown them all away. Cause this time, little darling, I'm coming home to stay. God is feeling down deep in my soul that I can't lose. Yes,
I'm on my way. I needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you to the end. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stay. Ala po, hanak apo nga nalingag kanta kayo amin na po nga buy-buya. Dahil di apo di para kanta kayo amin. Maudi nga ko kanta kong kakapsat kong kagayem. Tumingising manen init jay daya, manipud parbangun arapaap ka. Daytoy pusok sika, di ipipitig na kag nanayon ng tagiguan. Naldawal daw tinarigagay ka, mangipot kay suna rigna. Naglabas di panawen si kaita, mangpunas luluwag doyag sa gabang. And forever when si kalaing biyag ko, diyan tagitwag daytoy kariken ayat ko. Ngauray tuleng tutang luyong ken bagyo, kita kinitiyak na nayon, sikat ako ko'y puso. Kalating ipat patik aking damag sa ames ko now and forever. Happy watching kata kayo amin na po kapoy buya. Namilikan dito'y panunod ko, kas aniniwan at dakay tilikod ko. Nauray nakaluyo, wendo aktudo at daka pa, kanayon to'y sibay ko. Now and forever, when si kalaing biyag ko, iyat tagitwa, daytoy kariken ayat ko. Nauray nungteng tutnaluyon ken bagyo, kita kinitiyak na nayon, sikat abiko to'y puso. Kasi kalagyan ipat patek ko, aging namagsat ang esko now and forever. Aging namagsat ang esko now and forever. Aging namagsat ang esko
Ayan na po, dati di sagsawat po na kayo amin, anak na lang kanta po, kan kakanta na lang. Hello to Merly Ramos or Suwak Hayari. Hello sir po na na. Ami Mer, credential amin na po nga naka-online na barbaro. Happy watching ka na kayo amin na po. Nagnapanong apay itakalangaan para Da kaya po na napanan nyo. Pinaudi kayo. hindi ka man Hello, da kaya po dito YouTube. Maribig walang anuman admin. Ako kurang nada makisama ni Wayfig. Ni admin Maribig, ni admin Princess, ni admin Maribel ako dito YouTube. Dati dito po. Happy birthday, Miss Bennett Joy Bidat Kongkonada. Sinapsapal ka, hindi ka man lang makita. Pinmanaw ka, inubatinap na may mansa. Aniyang di mo kinayang, manuin ka kinagurang. Nung umakakadi, naapay akas daga, tsaka din napatingin ka, naraksan ka. Hello to Manang Angelina Cortez. Merly Ramos also ay kayari Santa Magna na yung kayayatin. Tawad ng alas 3 Parbaman. Merly Ramos also ay kayari. Ito no sumarunumpanan ka at pagpangada na ko. Fatima, bye-bye sir. Una na. Nagnapanong apay itakalangaan. 37 nga online dito yung YouTube po Siam. Kada kayo aming nga data YouTube. Thank you very much for watching. Napimbitas nga buya kayo to YouTube. Tatak-takling nga mabuya ta. Nikyel, itakdir mo, sir. Masapol ko tibag ko dito, eh. Kayan na imayo. Hello, Manang Cherry Sotelo. Adios. Thank you very much. Nicolas, nagpasti live concert kita numek nga binasa tayong comment ko kunana po. Pagpasensyaan nyo na po dagiti comment yung ahang ko nabasa, tanapaspas nga pangatunuhan nyo dubdublin dagiti comment yung tahang ko mabasa po, hang ko nga talaga nga mabasa. So nga, pagpasensyaan mo kapsat Elisa Nicolas. Ito no sumaruno ang live na yung nakto dajay ko comment mo. Diyan ko nabasa ako, tatala mabasa. Isala yung basikin kakapsa, isalam latan kapsa ito sumaruno. Siyempre no, aduti ang comment, aduti ang buya po napaspas diyan nabasa ti comment. Iso nga pasinsyaan da kon kakapsat no. Nyaman tinagkurangat, punuan nyo no, nyaman tinagsurat na ikatan nyo kakapsat kang kagaya. Hello to Manang Elisa Nicolas. Siwit.
pagaya, mani po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Agyam-yaman ka itian anos ken ayat yu apo nga nagbuybuya, nagdangdagag ka dagiti amin nga sermon ko. Dagiti panagkangkanta ken dagiti kanta dagiti ako nga contestant para ito no Domingo nga OFWs. Agyaman ako na iti ado kada kayo amin apon, na imbag nga aldaw, na imbag nga rabi, na imbag nga bigat ken nagasat nga rabi iyo amin apo dita Pilipinas. Manipot dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Tuy manong ading pagayam ken kapsat yu iti tangatang tinagbalin nga timon iti daytoy nga programa po liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano agyos nak iti agngina kada kayo amin nga awan iti labas na. Adios, hasta luego, buenas tardes a todos. Kada kayo amin na po, OFW, keep safe everyone, God bless us all. Thank you very much for watching. More power to all of you. Thank you very much. Kada kayo po. Thank you. Happy birthday to Bennett Joy Lizardo Bidad. Iti binalan aparikagayan. Kitam na nag-live ni Uncle. Kada kayo amin na po nga nakiparticipar. Sino man iti nga babak apoy. Pasayo tinamberyo kini Admin Maribel Lizardo. Eslabon Lizardo. Kakapsat ilod na nubigat. Thank you very much. Agyos na tiyagina. Thank you very much. Kada kayo. Kada kayo mo tapo nga dito YouTube. Kumusta ka Nick? Hello Nick Gel, by the way, this is David Nick, Oclarizer. Hello Nick Gel, Nick. Ang kapay nakaturog Nick. Agboy-boyan ni Nick. Apo isubscribe mo na ito YouTube ko Nick. Da YouTube mo, agpaso itit mo tiling na tayo subscribe ko. Da kaya amin na po ko dato yan ti YouTube. Mabalin kayo to, dumamin sa nag-live na, ikang kayo to di jacket, you tap no, agi down kayo. Agi down kayo apo ditoy, ti balbalayo tay agtitinulong tayo to kakapsat niya. Happy watching to Nick, David Nick Oclarizer ko na nakakapsat kang gagayem. Hello to Pink Princess Joyta Vlog. Thank you everyone. Thank you and God bless us all ko na ni Maribel Lizardo. Kada kayo amin na po nga datoy dito YouTube. Thank you very much. Good night Nick, David Nick Oclaray. Happy watching na imbaga po nga rabim. Ag-message kanto man na David Nick ta I want David Nick agsagana katalaon kanto nga judge into sumarunong agjudge kanto no sumarunong batch niya batch 3 hangan itong Domingo next oray ko na pig sa wifi mabalin ka nga lang nga judge nya ayan kakapsa David Nick laglagi pa malang kanto nga judge into no ipalagip mo to no batch 3 David Nick Oclaray. Wine. Thank you very much for watching. Adios. Thank you very much. Kata kayo aming nga nagbuya dito YouTube. Agiti 22 nga thumbs up. Agyaman ako na ikakabsat ken gagayem. Kadi admin na po. Good night kata kayo amin. Matulog kayong trabang bannog kayo. Bye-bye.